na wamfa na me fra na yere na me say hawa say na car dealer na eka me so me mpene me kura me won kran wakọ Friday me koye me back graduation enti sa na tie dia ena me nya ntwen Friday no mpo Thursday na me no mo kọ onye ombekọ because me mpene ni mema 4 se 5 no mfa me ba no nko anse mfinfin ni me mpene abra wonim wo mo minim wo mo so okay enti ohona me nua ne so ka se da bi ono kwa wo mpene ena ono yaye na onya ne kunu fresh oh no lie we dey anya hwe no say brother kosusun kwai bright kosusun kwa no lie we me mpene ma dia me mpene enti sa na tie dia ena brother bi wa ye ho me dan no so oyusuka na mko friend se brazak me sra wani diem me baya kotoka no ama obana kotoka no msan ne anapa me so fa ne drive no de wo ye bi ejai wo de wuduru sanwam total sinu ho no betinya drive akọ na wasana aba no suyo enti ade chi no oba ka no se me ba ne bie bonnet to be asa bonnet yenye na ma wo peka akoma wo ba na ka esiwa oyel kra egu from kwa ba egu ase nyina anye enti me kra me bu ye fu bra no se me kuna kota ade ama me ba wo se yenye nice so be passem enti ono me bu fu kakra na me ye din na me so me kunu ni sa fresh say omo meka ho na nya nkọ biom ti sofo na ade me ba ne beko na me so ke na sa na tie dia brother no on drive me ba no sofo no so wo kantin kro no on drive me ba no enti no me brother no Zak no e ka kire me ba ni se on frɛ ka wona no no on bisa ne nsam to frɛ ka wona no bisa se da be na osesa wo ye no so osesa ye mpondi 2 weeks so dia mo talk car no wono ho no say otosan oil no endi 2 weeks no endi 2 weeks na osasa ye nkosesa se na hu nya se ye besesa se na odi kokura 2 weeks because sesa oil ya 1 month then na hu nya se ye besesa ana o se da bi ye de no suyo etete se me ba ni se da bi na ye mfamfa ho ne enkotope no enti omodi fa baby a my sister kunu ni kire ye na te se fitani ni so ese wa ye bonnet no na timi tum no omodi kọ no ono so wo ho no ma ti ade kwa ye fitani ni ye na ntimi anye bonnet na ntimi entum na te me ba no so ebe kwa adwuma awia na te se opentam no so oduru nkran ya obeto aso sani anim se ya accident car a bonnet ni ntumi nye this a wuyi ewini na afrum na utomo no na wudi shem yesu ye nimu se me ba ni so nimu ena brother ne so obeka no man se da man face man ntumi anka to no so leba no me leba no to no so man face to no so ntumi anka ne kese okay ino se mama we dia mesram na koba na egu ase ne de nye enti wo kolonje ni wasan ye oba koba na chese car ties no ne nye okay na te se pet car ties ne bia ye den ato na te se me sister no so ne ba anadu no hu ka ne sa no no so di ekire ko fie ko dai no no so frɛ sɛ yemfa akola ne mbra no nko school na te sɛ koba ne yantimi anto tais ne yantimi anto na te sɛ na me sɛ yedu kantin kro no eja ka ne ma driver no sofo no a wo ye ka agent no eja ma on na me ni brother na ye me labor na ne ye sa ye chi enti omo de omo kɔ ɛna me sɛ na me frɛ omo sɛ munhyi akoba ne bia went kwan ho ambeto sɛ da bio yenye bi ani nkran enti enwumre na me ba no frames mama kai ye ba na ena ekon ni dumuye enti onu fresh sofo ni say sofo na minim say wona de wonti na ekon ni dumuye wase da bi ye ba na ka no overheating tini atwetwetwe no ho ewo enam say enam bisa na na sofo wa mbo mama ne oso se we dia nim say ye bibia overheating to de kwa abejo eno frɛ ne papa no eye kosusun kwa bright no to frɛ no no eno kosusun kwa ne ka say ram we dia enye fort bia na emom no we dia obetimi dia heden akọ mafita form o maye na kra ne suyu so kra ndo nim say wa ware
Yamamo akwaba enenso ebnada na mudi mafidie ato Akoma 87.9 na mo hwa ye enso ewo Onia TV so eye Akoma mu nsam dwumadie enenne adomadom yen a yesan ede ebremu yaka chem se sa dwumadie we se yesua niam bebre ewo so ebi mu de omasem ba na yesua ade wom eto da bi nso a yankasa so ye to nsa efre obi se nsem a ya yetete wa ha no aya ne yehia enimdifo na oma be kire yade entienne enimdifo ni bi ebeba mindi kan enka ade a ye ba be ka ho asem no ansa ba de ye ka nyina ne se eye Akoma mu ensem dwumadi ye se Akoma mu nsem eye ehintasem se ye hu nsem e wodi pa Akoma mu a ka be hu se Awurade na ene kurakura ye mu a ye da ho ete ase enti ye ma wakwa aba frɛ unie bi se nenso ye de asempa eba ye besua de enti onyamfa na fidie ento wa se Aunty bi ene na bedwafo no agi akonwa enti ono so emfa na fidie no ento ho obetimi e follow yen e wo Facebook Beatrice Gabra anase Akoma 87.9 ubehu yen e wo ho TikTok ubehu yen e wo ho na YouTube enso ubehu yen e wo ho nom enne ye motivation na ye de airbrow no ye say dream big but don't sleep on your dreams obi wo ho no man ne da so some person yese me person yese na dwemu de we si dan na wie na dwen no we bie shop na wie na dwen no watoka na wie owie na wasen ada o da o da yeso ne de opesa wo ye no embem enti waso da ye na wie se sei e na wo pesa wo ye no to ho anamon no matter how small the step is no matter how small anamontuo no eti no to anamon eno kakran sabo sa fe o da yeso na waso no kakraka no na weni ehu da yeso no na obi nso enya ho emfaso enti ende eno ne motivation a yese ye de airbrow you can dream all the dreams in the world but se when to anamo wa dream no ebe ka otirim enti waso da ye na wie no to anamo na ema embra enisuo na obia enya ho emfaso ye fra me Beatrice Gabra obetimi afra me Aunty bi matna si no say Peggy enso ewa ha enche bia budwafo ni nyina ubehu wo mo na ye topic no Peggy kasawi a me the topic na to wani no akofro bi se ombetie Peggy boko de Aunty B ye be called by the words of the legendary Lucky Dube. That's right. Aye. What's it day? Lucky Dube today. Opeso hu asmaka. So what came in ma so can say you don't know what tomorrow brings. Okay. You don't know what tomorrow brings. Na na de bibia ba. Aye. Nti wo ho ye. Na me ado. Wo ho so ayefe. Medase. So say there we ya na speak some papa Beatrice Gabra so twa no ho fa ba bia na say there che say I said that day na ne yes enti Peggy na wate no enka no na obisa say enne enkomo ben na ewo ho no enkomo ewo ho ne say de bia obi di na semba na nsen ya akro obi di na semba ye ne maame on ne si ne maame dan e ma no ne maame etim maame ne ye will mienu de edi kan no maame ne ye video will o kan sa me wu a me ba no e dan no na si ye ntie ye ne dia enna sa papa kroya ni nuanu mo ma maame ni free mu no omo nso ekofa document bi ba ye se we nso ni will a maame eyeye na ejapade no no de ni sika si dan no we nya kapre wom ono kita audio and video will enna ni nuanu ma no enso ekita paper will ntie mu de hin enna court no eji atum will Nsem ba ha papa ena me ne be ma ne bra ya na owu ye ne busuafo na be fa ejapade ni nyina ntie ne ye besua de ye nya lawyer panyi ba ko wo fie hanom a enne bibia fa will hu bia no u besua hwan na wo so ye will wudi san na betimi aye will hu emfaso ene sen ebusuafo mo wo chefa e wo will mu enti fro bi wo se me kan ye wo ka se enne so mo di asem abo video will me kra menti bi da enti enne ye baba besua de wai fro bi na ono so embra no besua bi ye bewie no na wontoto wachi yi a ema no kra se bonya will emema no nkoa na da bia mema no fo so na kwaya will yo na wo ba no so nkoya bi oba so ya will ye yi wai ye besua ni nyina enti fro bi na ono so fa na fidie no ento hanom na wo se ye nim wadi nkomo kakra fa ye maami bi a ope ye moa e di ama ne ba mu hib a wenya hole in heart
ye muhib wonya 7 years oye atakakra ena wonya hole in heart ye de atom anim aboafo maboa ye pa ya adwe se na wotwe awie ye de ye nya bia no ye de bemma ye maame no na omudi ahye de ometimi ede aye enti ye tie Aisha kakra bi ye tie Aisha wi amo a enra mode e ba ya ye ntimi ambodi no ya bobom nsumudin ye ba sese ya etie from pamcho me ba muhib ohia moa na mesre mo se obi bia o tie wa fidie so eye kuma se ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo menum brantie mesre mo amwo pass mo na ohia moa be 4 billion ne de na ko ama o makwa ye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni hono nam so me koto sre midwa to am se mesre mo am hwe ne anje akwala na nkwansuo ugo se ye 1-2 a o se me hu me gise me de no wura hye de no ko hospital ni nyina ye kan se skasem me so aye se me hu enye o papa so a na dwuma ye de nti amasese na adwundwu nti me chese anaju se obenu nsuo saa ma de ache so ehunu nti mesre mo a mpamcho atiefuo pamcho man penimfo bibia do obenu bia obeti ma reho se mesre no a kotodwe bufo pamcho momboa me na akwala no ontimi entina wi aseman mbado de aduro de me ba no onyaka ye da ho no onya ye mam ne hu me no a chese me tete eba na sa na nam so me pressure e kosoro nti eba sa me ko ya na me kwa kwotana no sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omodi aye na chese onya ahota na ya sen abafi ti mesre mo pamcho obi bia otie me bia kakra obia obia bombo de ano mboa na akola no onya nkwa mesre mo ti kakra me so ne wo kan. Okay, yadamase papa enti Aisha ena moteni nka no ya yese na wotwe awie ye de yenye bia dofo de abedom ye no ye de bemma Aisha na ono nso de ahwe ne ba no apomuden na ye nuanom bi a moso enra mode musika ebre ye no enie Martha Amponsa Hussein Ejei Patricia Opon Asamoah Juliana Tiny Rema Life Enterprise Crescential Efua Bilson Frimpon Hayford Blinks Collection Blinks yeda si papa wai ena Aisha Mustafa Safia Isifu Patience Ajua Mensa ena Hawa Salami Felicia Susanna nyame ehwa mu nyina semonso mode musika ba se yefa embra embwa yeba muhib enti wutie ye ne wo pese wonso wode ebre na ye beje ubisa se number ben na wodi iska no ebefa so ye number no enie 0530 507 849 0530 507 849 edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM eno eni edin ebeba nti wutie ye ne opesa wo boa wadaroma obetimi edi usika no aba medi kan ka chem se ne ye ba besua de afa will esan sen sema ya na eba ha se no aya na emu edu papa nti ye betua na wonso a wutie ye na wo hwe ye no wonso wesua me ka se ne ye nya lawyer panyi bi a oni yen eba ba bedi nkomo nti ubi sa se lawyer ben na ye di ne bedi nkomo be yi na che handsome and them have a funny sweetheart lawyer Kwame ba enenne ye ne ebedi will hon comment me mana kasaki to eb no se lawyer aba no afro bi se lawyer na ba nti fu afidie ne to lawyer pa cho ho ye me ho ye pa I mbese me ka say sorry sorry man bantem like time na no don't worry kra because some for sweetheart to be approve the minimum on tiasia kra enti ye ma kwa ba mjiri se ne ye nwie na obi esua dia fa will okay enti ye beba lawyer ho se ya na ma me fa we enfam o se ye di ye fufuo no encheye me nda be ya na wotwemienu na ye fufu party no enti e ma o mo ye aduane de ma ye ne de sida ne da ye betena ha no mo de a ye beda o mo ase anto se ya be ka sa afedi aseda no eye enti Betty's Kitchen ene obeba ha no mo sei na Stay Bright Choba
stay bright o adwen kwanta de chem so ye da say sisi choba o tano so oba fo wa o de chem so confidence eating place o dakojom overhead view chop bar o Akoma FM yechi he ya na after hours chop bar and drinking spot also wa Araga airport road honoma yeda wase semu nyina mo boa yen e ma ye di fufu party no e ba ye nyame enhya mu nyina na afei so ye call Precious Believers Prayer and Revival Church o si echina wuku adai e kopim ni fiada so or the Deliverance 2024 no e ba watu di perfect deliverance ena ode ebre yen san say e wo se ye konye koyi nkonua no efri yentiri ene ya betiri eso enti wukwada ene ya wada de ne de obehya ase anopa nonso ena obehya ase oye ewo na sorry dem honoma ewo adrakoja ache ewo ejoso ekwan no eso sofu maami adwumadie nyina esi ne na so eye Prophetess Joyce Donko dodo na etai friend Mama Joyce na enyo no nkoa ena eye dwumadie watonsa e dia friend Reverend Richard Bento ofi Enkran Reverend Augustine Echampon owo Assemblies of God Good News Center ewo ejeso Prophetess Lydia Asa ononso ewo Rain of Fire Ministry ena Reverend Brightina Entry ononso ewo Rema Salvation Royal Temple ena Prophet Henry Osei Esibe ononso ewo Rema Salvation Grace Temple omo ena ebeka Mama Joyce ho na omo de Perfect Deliverance 2024 no omo ede aba enti osi enyi ohun enfrimu na efiada de ne de eye watch night ana se de dodo na friend all night no ebe hya ase enwumre no nso ena omo ebe hya ase wato nsafra anwumtufo bebre so omo beka ne ho no omo fa dwumedie embra ebi eni owusu ansa ena PCA Esther enti frɛ number 0554 702901 ana 0531 962528 wo nsem bia wo pese ubisa na wa frɛ sa number no o se on pese mo ho ebe kire mo no enti no o the buses free buses ebesi Tech Junction kofo ne kwa ne fa ko odium odibi ebesi honom Anloga Junction eno nso odibi ebesi ho ena Jachi Junction eno nso odi bus ni bi ebesi ho enti kofo na kɔbɔ mpaye na enkonua na egu wa betri so no enkonua ni nyina enti engu fom emfa ema ye de dwumadie no e ba be hyase enti ye ba lawyer ho ne aba be bisa ne say ye ka say will la will ye den. Okay, thank you very much. Say this is a good topic I also discuss, especially saying an MSc and saying but you can say will basically documents and as a crata abra otiase no obetro and as obeye. Okay, what no what say so that actually be uni on ma we japade a wabo ana wabo branya no yen see na yen see fan cheche fa mo obi enya bi. Okay, aha enti na say wo kasa na na che say will no I just say wewu ansa na aba tumi abem. Yes. Okay. So what you say now we well it's funny say da honoma but as soon as I will be no now say depending on the steps you have to comply with the steps you have to take no na we on so enya tumi na dey ache ejapade no so bi wu na waye well empo kra say wanye well na say mun koji tumi krata o court na musa say mu che ejapade na te say de bia ye na your friend intermeddling. It's an offense. Hey. It's an offense, ain't and confusion who ye parent. Unim say obi wu no wella. Owu mo ebusia phone and answer move and well mumpe lawyer. Now on short to the court no. So the court name can't say mombra that say ni en kind well no. Ti kind will ni we won't be no. Na de ye ni say we executor no. J probate e dia be charge apade no lawyer we dey am confused but say the questions dey do so but there wo can say ye e na me be say be bisa biom say me wo me japade me wo ma me wo kunu ma anya will e na me frim me kunu ne me ma omo ntimi fa me japade ne sa there be because only pakona wewu a okono e wo say ye kura na chie aha nti e wo say court e koji tumi krata so ye will life any probate wanya will life any letters of administration aha nti only pakona wo kwa court need tumi ni be wo be ka che court ni say o mi nipa say we frame or we japade say e be say e didi djuma court ni hwema say okay
ene munji to me krata no na mo fa nkodi sa adwuma no ene ye mfumso pa o no crap esan se se wo hwe abusua mu a obi ewu ye nya mba questions no kra na de wa twa be kra de ma nsam ni pie na obi afiri mu me de me Aunty bi a we free mu ye example ye sie ni wie ye no na ebusua ne tena ase ya bobo de niam nyina suitcase mama na ne sister Charlotte not one na say so ye panyi Charlotte te ho na ne nua kuma so ka ho bi ai Aunty comfort ne nyam nyi you correct na we so yi ba ko na we yi ba ko yes you see die we so ofia intine ma ne mfa dan no ya bone completely illegal you won't me fa won san kan obi a wewu agapade abra court ma utumi abra court ma utumi enti bitimi ko chime ma me so che ne sister ne japade oh say ne uwi a wona bebe fie but yes but ne papa mu dia o say ukọ na because say dinti ama asase ton kra ho sem bibra aba ne say obi won ma yewu owuye onya ewujade bi one 200 mo anya probate ankoye vesting assent enti ma anya assignment no ofiti ya no koton ye nsem bibre na de beba lawyer ye beba ho ne brofo so ya try so de beba from kakra yes I say o de ya law school pa okay enti no wa me ya wa che ye kan will la ye den wa che ye mu na why na wo say oye will okay obi a wedi 18 years and above as soon as I did 18 years no impukra say wade ojapade wo wiase nyina ye edro we kra ye will ubeti na ye will mamenka ne sa yes obi a wedi 18 years with Ghana wedi 18 years we adults yes from 18 years ekobia you have the capacity to make the will of sound mind yes enti na ma be course one enti eno che say once you are wedi 18 years no wo the legal capacity to make the will but legally Rebecca say do you have animus testandi which is say wa adwen mu no any say na wo ye bia city no wo ye obi a wo betima ye will a ehun be ye krogen enti eno no ibusa ye hu nsem miensa say nipa yi soundness of mind na adwen mu te say na adwen mu te say wo ye obi a sebi wo adwen mu yare kakra na say wa adwen mu kanwa wo ye will a and that's how usually will be problematic. Sound in a soundness of memory. Yes, I just say ukai we japade a wayewa as a season. I mean I know you say also be one man japade do so ma untimi nkai ni nyina. But also ukai enough. Am I who say oh oni pakoya o tena say obo ne bra onya na japade bebre na na ukai. Nti say empokra wo ye na wanka ni nyina kra usually the bibi me friend residuary clause and also a bit share the akan then we have the last one which is the soundness of understanding so also what at the corner wo ye na say anya say bia wo ye say ye will otua ebia papa yi na ni kra on shedan na adwemu shedan na ho na ma be fa no but na ko shedan bi mu say papa cho say we found say sim ha say ni say all of that no ebeba ehun beba asem so obi take on okay enti medi 18 years yes ena nyame aye madom ato mesem kakra mato edrei mato nsue metimi aye will yes but as me nyini kono can I add on of course okay in fact you say more me who will dano we say usually the title require the last will and testament which means say obi bit my will 1980 afibia onye japade fufuro kan afibia bit ma change will yes obi ya akopim say last one we be in progress so we ba akoto on ma opa obi bibi friend codicil na it say addendum ade bia e de kan we on ne ho e bia wo ye we to no asa document for fra e che say o majapade a menya e kire no say na mpese ye che no ti we on the time bia opi bia obetimi di bia ka ho obetimi ayi bia frame obetimi ya until say last one na odi be wu no na eno na ye de be ye adwuma na all kind of sound mind and a soundness of memory and a soundness of understanding enti no me de me ho ye example me person me use so bia enti me drew stage bi no I had the sound mind and I me be will no yes abrabomu kutuhwe ase ne ade ne drew stage bi no na I say adwen no akofom but ma akwa other property me ye den na me de ka me will na me was sound mind no me ye den na me de abeka ho okay good
Enti sana medical board we say friend no residuary clause. Okay. And we are will now who teacher japade in area obedi be shim say me japade aka bia minim ebia me refi me ho a na say wo bi nsema na say no say me wu a say japade na enko nipa we say ho no. It's usually we insert it there as say the shame sana abo ejapade bia o refi na say bibia asema esinti no na da bo ho ban. But of course o we are we abra na wa adwemu da ho no enche say da chi bi wa adwemu kawa sa we no enya adwuma bi mu eno anya be ye adwuma but it just will be an mo de sa clause no yes. So that in effect of BBC eno akaba take effect take effect yo obi bisa o hu kyeremu no o ka sa we o ye krata ya tro ene de ka ho ha na asem ne wo no yenya case bi wa ha okay papa no na wa abrochire na sika wo ne nsem ena o si dan ma ne maame ena abrabo mu nsem nti oba afie na before maame ni bewu no okoye video and audio whatever meaning say enka na real recording na ne nana e ka no ho ena o de to wo say so free mu a edan no asumesi ena si maame nti edan ne nsan nko asumesi ho no papa no wo sa video no e wo ho no ena ne mama enso maame ni free mu no ena ne mama no so kofa document ba ye say we ni de maame eye to ho na ye hwe de maame tro na e wo krata so na papa no no abusua ni nyina anim say o na si dan no na ni din nim enti say papa na contest say me wo video wa maame ye ya no wo de maame most ma kofa krata we aba so which one and ye hold no supreme and I said day unfortunately papa na why say me who person make because of a mistake but it would seem say why a mistake because Ghana no ye mra ne che say will your friend of formal validity there are certain name be a we say one will mu asana and I say will ne ye asana court kwa bit ma giatum the first one they say a will must be in writing. A will must be in writing. I will say ya tro the chrono egu onum egu paper so. Yes, it must be in writing. Now what's on the corner will no or ye testator now ejapade any dia no. Also one sign it. One pending the signature. And thumb print. Fair enough. Yes. Then also when you at least 2 witnesses. And more also attest to say only pako we say ejapade a o che no adana a o che no na ejina ho no yehu bi bibia anye no na adwemu da ho no fine sa video yi is very common in fact mo kokota wo hu say biba bebre yes, I see but say enye tini nya well wo ye mremu no Ghana mremu no but if be traditional wills and if be non-occupative wills and no che say uti ase no na wo de one wo se first na won samanse won pa ko ni nyan wu na waka say da chi bia mini wa ma de we dia it's a friend traditional wills they are allowed but I don't want to be too technical. It would really depend on judge na ba copy na ni so be say sa video na wa ye no obetimi agye atum as a non-cooperative or traditional will but ne papa mu dia chogun krata okay enti no say maame no eye will no me fa ne say January 2024 and oh yes our video whatever will no and June 2024 okay ye gu krata so na it means that ye gu krata so no abe write it off video ni de no and yes I be write it off video no we won't even recognize it properly so called as a will. I see it's can a papa and see say owu a omo a be on bedi na ade a na some person omo hwese na japade so no de egu nkrata no so no metimi di akoko and so nsi de onim say o ye video na o che mu no nsi ni kwan say onko court nko kotia sa we na o de abani mu nti no no de court mama matwe ho manso se ne yakwa kosi me ba video na so biom because se ne awaka say ba so wo court pa no enti metimi aye this one the written one na mo accept no na ma sign the video attach and the mo agi atu well that's a smart question. That's a very smart question because it would seem say o person with the video near codicil which is the addendum to the will
But saying is kind, you know, a codicil is the same as a will. Okay. And the formal validity for a codicil is the same formal validity for a will. Saying is a will, no, sign a codicil. And she said, say, we say, won't me find your will, means to say with me, a codicil. Me papa moi, sure, so. A lawyer, or better video project. Yeah, so legal aid. Legal aid commission. I'm more court of appeal. Wow. Legal aid for you. Don't remember how that go. Oh my. Okay. Yo, and now you see a dear afa will. Where you come baby, I say questions now. And front and back questions. Pan and there. You ever to the Nadia lawyer no. It's when young and she cream crowd. We say, oh my man, oh papa, who I can say there be. Now you should be your phone. Busia paying that shada can see what you back away, your monsieur, you back away, your monsieur. Say, I know. Remember, why your body, papa, sister, we and I was a son in your missy on that. When you back away, so I'm having a so up for no. Hey, everybody, illegal. Illegal. If I'm not intermeddling. Intermeddling. What's a bro for back? Yo, now some catch up say a difficult. Na fufuo me ma me ba ko me ka tan se me ne na ko wase ho we nya me wase ho me so me nya no wosoro ha eti be 2 weeks ni e de me nya no wosoro ha sa na ne o se o betoa me wo ha so oba no so de me fufuo ni bra mi o minim ono ani Betty's kitchen se ye fufuo party bi a Betty's kitchen de Akoma FM staff on the feed yen nti e be bisa ne se na die nti no ne dede bia o se Akoma FM staff yen ko ano be feed yen se me nya ho enya me papa Betty, what Betty sa, Betty no, and now one I try our studio have patch away dear. Yes, I so who you have never who they who send them for I said. Sir, intend me your mammy did. Debbie. Yeah. Made in a simple. A dear nam son and daughter mammy, Misha said, farmer me. Upon channel 4. Upon channel for the main poor me peba cubino. Neshwana. Me kwashi shame. Odi mo kwashi shame. Aya pa keke do ni je na gusu. That's right. And then we are Betty's kitchen. Betty's kitchen no where he. Me pa cho me wo Asqua Freeman Hotel. Inside. And a KJT. First floor. F004. Edum police station. Nichi orenwe suwa. Aya ma yan hwe Betty nkwan na da no de bra yo fufuo party no mu hu say Betty aye ka no no anete no bia nka say makofo bi fufuro bia e na me de abaye Betty. Yes che adwumadie yase fufu party wo ne ye na ne nam. E de nti na wo de ho adom Akoma FM media general. Say ye yes ye be fidi emprempie ni say de de bra no de enko ba bia. Enso ye hwe nam ne fufu a da de san abewo gaunt wo na enya agro e de ntia. Medical adamase mutim na motena ase e hye sa adwumadie no mumboni adwuma ye do mase ye da ase pa esanse fufuo party no ye hye ase no enoma e ko nanim kakran this year kra de na echen mo ya ade pa na at the moment am be hye ase no obi wo ha mo ya advert ano wafre sister bia me pe others mi hwe wo Akoma mitie wo Akoma mitie wo takrade yeah fro yeah takra na ye frɛ me Betty up international yeah easy kra enti aboa me okay so why do you say ye bia wo so de ho ba hjem na dey say one for kickback na mbrɛ wa akra ko na wo de duro fufuo party na wo de ahye yo e dey sana aya wo no nkwan asort wo ben ene wo ho obi tie wi ya sabro yo si ye maami yama me ko ado fufu de nkwan na wo ho nkwan ya wo ye ebunebuno enwa koto akrantie that's right otwe na wiawere ene akoko de bia nkata nkwan ena light soup papa ponche nkakra papa bi tilapia no open fresh a ubenya okay open de ya chi a ubenya benku ho mutu ho okay enkwan ne de bibia opebia bi ho enam nso bibia ho enti no hia ya wo frame ya ebeba na obi ka say bia baby owo no ontime mba Freeman Hotel ho eni baby a wo ya eni esi delivery Betty no tilapia o delivery o mo de beba o frɛ ya mama obi di abrɛ o sa o frɛ ya de bia wo bia wo kyerɛ me a mama o mo di abrɛ okay yo enti say no
obi se o bo ase ade be kwa Akoma enti Betty kwan ni bi no e na ye hwe no aha tilapia no esu ene bi se na no magi enam bi atumedua no so na wo me ye hwe ba bia ne ye ofufuo na ankasa bu se Betty ono ni fufuo no be ho so obe ho da de se no chense ma kakaka sei enti Betty say I adwe say ye de ye no wa de nam minu se choba afo ne de bi bai no mbeto say na ona ye senior prefect enti den na wo ka che e man na omo so munya ya kom de omo so na ye so membra ma memma wo ka onfa so na wenya wodwumedie mu na nhye obi nkran e man na mu na choba afo ni na ye wo meetings wo ye ko meetings oh okay ye na ye baako na nya wa adwene se e bia wodu sika be hye mu a ebeko wo wie kura na se de nipa ne be si aba that's right Betty ba ko pe Betty ba ko pe it's just say na ya na wa kitchen hobby me wo kitchen wo me ya na me gina ho sa na na bi le obeka onya madam a wote wo David me nya madam me ya kokoro wa sisi a fast oya kokoro wa sisi a fast me ya na me gina ho okay enti no ma ne de wo ye be makura na wo ye choba say ye ya na sie nyame ya adom na ye be ko obi a so wa betimi bia fa ho wurem na ade ho wurem nso a ebeboa na me say de na ya na opese o feed staff e de enti what is the secret hands no mensa no wa say ebo ade bi wa your original and I also ye neat nso papa enti mo amo ba wa na bi le say oba na we wura kitchen oboa wo hwehwe no say we ye good event master onye so boy say girl so boy say man nina yo enti ene de ye ma nkomo ne nya tintintin bia e den na wo ka che obi a wo tie o e fa weduane ho na o keka na osam bisa o se de bia o se choba bi o ha o ko se ene de menye ebunebunu ene me ye ya wada nko ano ye rere o kwa de bia o ye de bia me ye na de bia nso ye adwuma other branches ne de Sundays ye nya adwuma okay ba Squafrima hotel de Sunday de bia ye adwuma ye Sunday me ndi fifu de bia o wan kasa kwa ba na pese ye de banchi ne tum ne ye wo mbra wo gina so a ye be ne sama o pe bode nko a ye be ya ma de o pe bia ye be ya ma o se nipa ne ba o go so ndi banchi aha nti wo ba na wa chese bia mi ndi banchi nti mo wo bode nko a kakra ma me ye be wa ma wo gina ho ne ye yi atum ne ya wo ama at a different cost and answer send you twa no na dia obi bode nko a wo ne bo bode nko a wo ne bo na de banchi ne bode kakra so wo ne bo na mikita sen an metimi edidi wo Betty send ya wo ya de 30 cedis kwa kuta atimi didi o ene nam wo to fufo 15 nam 15 una akọ no wa men kwanya opa bia otimi wa nton nam kwa etimi sa ase egu so obi betimi aba on to nam ai oh sir yesu wo beef ntintini ja ware bi so na meti se bread bi mi bodi di na na ka cho o se ofa ntintini yo nti pacha sign for location ni tudwa bio na ye mbra lawyer ho ne ni nkomo me va cho me location bi wo KJT F004 first floor okay ana edum police station nechi eno nso obekọ ho na Betty's kitchen wo okay Squafrima hotel ura wa Betty's kitchen eduane a wo pe bia wo frɛ ya ye de bebre wo pa pesie bibia frɛ ya ye de bebre wo ya pesie nso kan ya pesie jollof fried rice bibia David mutu bibia ana pese akrafo obi ba mo ba na mo frame so pepper and salt ene aye na ma yesi wo that's right me de adame ba ya na mpanya adwa ne ko obi na osai di kako ene supeku kakra wunim de me pe no no ya no weni mate won my order na to Betty for number 2 ya ka say ya obi e come di obi say ya nti o person friend na obre ne duane ni bi nti pa for number 2 ba me number ni 0244 09 1239 1239 Pacho Sisubi 0244 09 1239 Betty's kitchen Betty ba ko pe they say fake they can be a fake I say and they are sorting bibie wie ada no nyame wase o park no so na msimi nya osoro ha it's na wa to be nkra say
and then we are team members ni na you fufu lawyer kra be cry na lawyer never go and the lawyer we are men ko why you go could be na sponsor lunch yo ya da massive papa party Betty's kitchen and na ote in Kano and ye di enkomo e dia fa will ho ye ne lawyer Kwame ba and the all church ya de me see and the media me nyansu ahwe kra de me sua say so obusuani ewu a empre wo ho enche ne japade ebusua panyinfo no ma park bag grace o you papa ntuma baako you papa jokoto baako ni nyina say yes ye nyi o ye frɛ no inter medlin lawyer mecha ma bin papa okay enti mama sign bisa ye can soundness of mind ena so be kai memory no na mpacho menua bi a neni onhu ade me pese meka say the other one no onhu ade otimi ye well we only dey say na me see kano once you are 18 what the 18 years na say wo was na ma me nsa ni nyina say wa adwemu da ho kai na wo ti ase a obetima ye okay na ye mra no so ahyehe ebi a eti bo obi a se bisa na wo see kan na mi hu na de ho ban so obi ntimi mfa bibi mmeye no dream ana bibia fa na japade nkokwa okay enti eno no se onipa kro no oye wi a o say wa obeyama no uridi we oni nyina emkyere no na wo kyere no ma ase wo kasa a wo otim okay nti say we ono de e den e be kyere no brofu mu nti wi a na wa kyere no mu wo twi mu say fa so wo twi ni a wa kyere no mu wo twi mu say okay wusi say sa na pepepe na tie wusi say sa pepepe na tie obeyi ni nyina awie na owie susu a wenya adansefo mienu wo say abra onipa kon no all the signature to ase no and I say all the thumbprint AC so no e wo say sa adansefo ni mienu nyina wo no no mu say sa bresi e na o ye no okay ye say ye obi sign away la on koye kohye kokwa mu nsan na mo so gwa kohye kokwa ma sign wo de bi enya ne sa e wo say common event sa da chi bia ebusa say all sign na ho a na wait maka say na mi gina ho mi hu bi okay yes all right enti no o can also witness me you enti e che say we will be an answer na ebedi mu no o say binya witness you na ebetimi abro me you yes ideally and I said in papa mo unya 2 witnesses is enough okay 2 witnesses are enough okay now witness na what say omu say na me see kan abra wo aye owe na wi a wo sign no signature no what say omu mienu gina ho na omu hu bi wo so betimi akan ate ase okay say must be signed in a common event okay say bia wo ko lawyer ho wo ko sign wi ena wo dia befi ti wo befi a wo so wo frɛ omu mienu enyina kyerɛ omu sɛ wo patcho me wo na makoye nani na me yimu sɛ mo be ya dansefo ma me nti ena me sign nti wo hwɛ wo so hwɛ na wo so mu nyina mo wo honom ye mfrɛ ba ko nka nkyɛn sɛ on be hwɛ ne nsan frɛ ba ko nka nkyɛn sɛ on mehwɛ wo sɛ mo a mo participate ni nyina obi a wo honom from asema o kan se ye mu no say makoye wie na me dia befie no na ma frɛ me witnesses no me say I'm na me ma 2 examples right. e bi o no ma ti say ya e wo edem ha say no why awie ti wo be sign no na me gina o ma ni fe hwem say wo sign now other one so yes but e bi ana ti say de me check akra yi e bi ana ba na wa sign awie ti wo say me twɛn ma onipa ko no ka me ho no so ba now ka check say e pa cho mu mienu a mu be ma dance fo yi me signature me sign ye ni ti mu so mo be sign mo de e fan so all right so witnesses no yes or say me real na my no or me beneficiaries ana no so we if you are an attesting witness you can't be a beneficiary you can't be yes I patcho chemuchi me be mati ase na chemuchi why be you dancing ni say e be amaye me well it be dia dance ma me say me wu ya me yi abra me ye no na me ye okay no asem bia anda me so ayem hihye bia anda me so e na me ye no wo say nipa no untimi nya bibia free will ni mu unya bibi free will ni ma the court will set it aside court no be years in chain because I didn't see why you said dance for no una wo gina hobby who say well and should anya private or secret rather any secret document but it is private it's not a secret document but it is private and see say
we are ye di hu dwuma no ye nko na nkan papa mu anke wo se hu okay ko di obi hu we hu adanse an fan de ya no enche se we why say na wo na wo ba be di adanse ma me no hu se wa me de bibia che wo ma se na wo be ja me kwan ntem mama ho na asem ne wo no me fi once aba be fa side kro aha enti no e fa ne say me papa ebe so ye will la ontimi mfa ne ba panyi na ofa me e ka say obema no bibi wo will ni mu dia ontimi mfa also ye busuani na anybody at all enti usually no say omo ye will la e bia obi won ma wa kofa outside the beer onim ni baby aha enti wo call oni chefa won e japade mu nsem bia wo call lawyer ho na lawyer ye ma wa usually omo mbe ye witnesses ne ye ne lawyer ne clerk ana maybe an administrative secretary be on the office nso no de eden a ne chefa nim nti sanity but say wo a chefa wo no wo an kasa ko sign ne say wo di adanse ama we na wo de edi ama wo no ye fa nya adwuma okay enti no witnesses wona na me gine pacho ya ye will na wie why na keep will no okay the oye no ye also o keep back me na me ye will wow yeah o se me nya bi okay mu se me ye lawyer I'm speaking say asaka me na ka me ye will am obi a nti the testator no obi keep testator na ye me wow ye will na me testator na testator no be fa back okay o lawyer so just for the sake of further issues be nya on so be keep back lawyer na o ye ma me no but emrane so say wo ye we a tam fa call high court never call deposit or high court it's na you say also onya 3 copies say dim ran so pa dia or say 3 copies okay ye wie na de edi be ye adwuma na ye de da court no ye da court no nko an ye de be because no say minim say wan bi da ye de ade red bi be fefa ho the name stamp so ni ade nti no ye be ye free the the chest of the court okay say court no e bi a will be our home the ma receipts any form now any number until that be our free now ni hon ma and we obi amane say wo ye we what deposit ni wo Kumasi High Court or the say receipt na be ko honum now they are my registrar no now ma start process no e dey ko retrieve will no and say dey e ho ni kwa na e dey be ye adwuma okay I'm coming na person bisa question asan ma about witnesses no enti no the oye will no testator no and the witnesses no say testator no we film ene ye hwehwe witnesses no mo so be di adanse say ampa ni pass me ni we oni unfortunately now witnesses me no so ewu what happens well witnesses ne de ho ba asem abra obi asori atia will no because say ye will ni wi a say I think me say ye boss so ana say am boss so a ye friend go for be executors me who have nyambisa o okay ye friend nkofo will no wo ye will na wi nipa e fa say mienu say o mpacho nkofo mienu we say e omu na me de me will na hye omu nsem say de ewo mu no omu di animu no omu chiche e ma ne nso nkofo amabo on ye executors omu na ye executors no na how enti wo lawyer kwa me ba yes na me ma be fawo say ye me will ma me no onye executor there be o ba obeka che me say madam fo pe bi amene ne bobra e si ma oni majapade hu anu nyina no oti e fancy bi a so ko ban your friend is saying the house number is say me srewa so mi wu a na so oti ase a onu ne ndi animu no hye say on hye say e be che majapade no e wo me we no so on the executor what if that time no so free ma me na me dwen no so yes or say ono so ye well ono executor no ono so ye well because executor na you to me a dey amount it is to me no so be call ono so executor ono I mean it's a very technical your friend with the chain of administration you pese e betwa say betwa but say kokokokokwa na enye obi a obi biara a yabo ni din wo we oni mu no sa ni pa ne friend beneficiary no obitima ko court akoka se msewa me papa we lo ye na me din wo me se court se on ma me to me na me fanye adi nti na ye ma to me oh the bond din se ko ndi animu no oni honom ana se o se impo o se onye ti court ma me to me ti court me hwehwe ma na se eto na so ma be ma to me ne okay me my will ma be fa wo lawyer kwa me ba why me real la ma me wo bi me nso me wo bi yes
Nemum abrabo mu ni mu sensem ye na me wodan be 4 na me ye will no me this dan 4 ni nyina ba will ni na pressure fa me sa pressure fa me sa na makoton baako mpo ma ton dan 4 ni nyina so abra ma notify wo se ma ton but me notify obi ase se ma ton na emu ma ton e dey assort me pressure na me nemu no but that last will ni dey e wo ho that's wom yes na say me free mu no na me ba na kwa hwehwe wo se papa will lawyer nie lawyer kwa me ba so dey ye ma me bi so da high court ho no I'm running the same. Well, so you're acting very legal. I'm sorry, your lawyer. Yes, I'm a lawyer. Now, to me, all the questions are spot-on legal questions. Thank you. Yes. Your friend be I have before I know some kind of redemption. So the okay, and sign it here. We will no. We no. A Japadia wo. Won Nsem. Abra what you say. Aha. Say be a dying say ni say na saa time a wo ye will na wo say dying no wo Nsem but if I say be a say na wo see ken wu ye che a hu say oh will no ye no 2018 you died in 2024 but 2024 no say na what on dying na because the properties have been deemed in new beam okay in new beam okay okay. Unless of course say oba no bit maka say oh obi na hihye me papa echi no wo ne ho na o ye say but other than that media the property is deemed to have been deemed. Yes. Okay. Then enti e Japadia e wo honom a ye wo dia abra wu ye na chi no. Se Japadia na ye kan ho asem. Yo, se Japadia no na ye kan ho asem na ye besia ba bi sa lawyer say. Papa no ye will no na yire no ne ti ho no. No ni njae. Ohu. Na oka say se mi free mu a me yire akosu amansa. Sa dai we mu fama no. In between sa time na mu na warija ye bae papa no once sa will no divorced wife no shebe bi no ejapade no onya bia na yereba na ansa na no ye quick credit say wasesa no ho ye friend no bills micro credit yes 50 years ni na mate quick credit nka sa na ne o se da bi abrabo ne ko nanim no e wo se won so o sesa ho na emom ye dwumadie de ye sesa no bills micro credit nti wo se bills for na ma e tete no omo na onim omo quick credit na o se ehia se obetususu won ho ehia se obebie account bia e won ho wo de ko office bia ne ka se mi hia bosia e de aye adwuma ada na obekọ na odo Ghana card ne kire omo hwehwe nia mu kakra na eskadodo bia wo hia bia no omo e de bema omo se omo aba se omo beboa ama ye nwuma akoso enti woni bills micro credit for enkoye adwuma na nya ejapade na timi ye will na feja obusia for Dr. Mrs. Good afternoon. Pacho we dey. Let's say me se many ma ha ene pacho ma lawyer dia brofu bia ka de brofu bia ba ka de Dr. pacho ma ha yeah we dia ba pacho we dey ede nyame ase de yesi yesua we timi nim say net topic na also dey no be fa wa be see your media mai ma me free me di lawyer chi o ko ando ma ko me we akoyo we ya fa phone no cry brem ano dia aya fa phone no bra we oni mu ai ja o yesa aya fa ja me pe mi am share camera na mi tu say papa e wa be say say man ntai nya we o na de bia me ma no na ko ya we o we bisa no we abusa ma me bisa no wa hapa me bisa no e de fa try ko grow fine yo yan share woni wa chefo so like you I kama lawyer won fe papa e wodi konimu e na ma na efe so atese tinipadua no ejina no ma miensa so di kan e yo moja wadwene e na hormones e no na kita nipadua no tinipadua no mre bia ba kama se no ma miensa ya ma bodi o se me bia ejina brand na sana e be jina brand ne so gise nipadua no edidi enya aduane padi na aduane so obenya edi no gise bibi ma woten ka e fe lipton ma woten ka se ekom de ti saa de no efiri omu a na brodia tolidi loss of appetite le che se aduane na wo se wudi no wo kon en no kra se obedi e ba saa de na akoye yare nti
to do samre no and no ne kamfo grow farm ya dura ma na wanom wa kama se lawyer te here ti me bia no ansa na wo de aduane be ka wano ana se wadwene kra bo se obedije no o so ma grow farm esi table so na wonom na wo hwe grow farm no ya di kokoo na ye ne nam kokoo nua ne nura enya free kokoo mu eno nti na broni afi bia oba na obefa na odi kwa brochire oba so ono na kire bo a obetua na kyese nka ya na ye de bo to so a nke be ya boden to no a de bo to so se ne beto no sudi ni na kire so de be ye bia no obeje fo ye dura abani abetena a eboa ema ye nipadua no egina yie efise aduane a wudi nsu a wonom grofan a wonom no na eboa no amoanya ade efred energy na sa energy eno ne edidi akoni aba wo kwa wo ba nyina energy calories e wo mu no na de wo koba na wo yare so asa ahoden koya na be ko yare no nti yare bo na ahoden ni mu na de wo ko ti na mre bia no so wo di aduane pa a ebe ma necessary vitamins se de be ya nipadua no ebe gina yie ne moja no so wa na wo yewu aduane a wo di grofan wonom no eno na eboa mo ye moja papa na sa emoja na wo ye no eno na odi betu na mo na moja no aso timi yare e fere septicemia mo wa timi rewura mojam e ma yare bo nti no grofan moja duro no se de be ye moja na no be ye din na enkofa yare emrew e moja na ewo mo no so ye ka aldota ye a yesi so fresa brodi bi se ye timi koba no ye na ye aldot na sa aldot no moja e gira mo e ye 1 gallon sa 1 gallon ni kwansa suti ni kwansa broso e suti a friend anemia e chese moja e swati ahode no mo friend hemoglobin e kofom ana moja no ana suti e moja no so e ko ana e san ye ntono supermarket na akọ hospital kura so ye ntono wo ho ise wunua ndie ne atwema ho ti bebia no so make sure say o moja no ye accurate no go from ye duro no na didi yie na wan kasa ye o moja ifise moja no ye obi na be ya ma ho emoja no so se de meka no etime buro so emutimi yedu polycythemia vera emu yedura e mayare bia bobo tibe bia so no go from yedu na emoja no bia e that level eno enkosoro na no so e ma from se de be ya enkofa yare emre emoja na ewo mo so 4 months bia no moja no expire red blood cells no ewu e ma foforo e be sha nan nti dia wo ye ne no 4 months time no na obegisu nti ewu a ayare aka o se free dipadua no e friend bilirubin free dipadua no a boa yare no ama abede wani so ama ya friend join this pajo so atese o se free dipadua no tunu go from agedro no e boa yi sa antioxidants ni free dipadua no etu ye obi a afi na wo no go from agedro no a wo sa odwonso no aye yellowish ye chewa ne se sa bilirubin na ewo mu no na e boa yi free dipadua no eba tunu go from agedro no ebo siesie nipadua no e ba nipadua no e kama na nipadua no so aye kama no na ebo amoanya energy amotimi di akwani aba no akwa aba ti anu go from agedro no se de be ya bibia be fine ye ba to akomo no so de fa number ni tuga bidum tie radio no mo so fa number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye dru mojesem na de be free ho na ye be sie nuama no menses e ya de a high bebre ye kan ya na amafo ebo mutiriko be busumi ni doctor ba na won kan menses nti de ye ka ho asem de ye kire wa ne se oba de ma wo ye oba a utimi di akoniaba e hormones ron kumiensa nyankopon de adua wo so estrogen progesterone follicle stimulating hormone sa hormone no ba udi betukusua na ansia be ma sperm a abaye menses ehia be ma sperm de fertilize ya ne se ebeye ba nti sa hormones yimiensa anya adwuma yi a na chese wo ya nya problem ebetimi asia wo kokwan eno nti de ese wan hwe o mo ho efese o menses yi a awo betimi abo bobia no so make sure say busumi bia no wo ho menses anim sa hormones one hwe ni ya fibroid ba beto yam because estrogen level cause ru bebria eboa e develop fibrosis ti bebia no go from agedro no eboa se de be ya bebia be normalize and when a doctor for a friend imbalance hormone to no go from agedro no eboa siesie hormones no e ma echim good padua no e ma ne ye kama sa emasien ba ko benya miscarriages sa miscarriages ri nyina agira o fibrosis
a wobenya o polyps e wo wa wodiem wo tukusua de tomo na enyina fibroid ni mia efrese awodi aboa efrese na wawu so na asai wode be hye wo nana wode be hye wo maame asase su ha e problem to go from ajedo no chere be ya bibia be fine sa emansian ba kwa tenka beti akọ atenka no ye friend libido e kofo ma ye friend low libido to your ba ana be ma also make sure say wo atenka no de unya because when nya atenka no say de me da bia mba wo kana heaven nya de obekobi because heaven no ade edem ko na ekọ ti wo asase so da ade friend orgasm unhia bi da heaven no unkobi aka asase so ya so atase e ho ade je se ko na ye ekọ ti bi also no go from ajedo no say de be ya bibia be fine nti wuri ya oba ne no ma me bebo so yiwo mu ba kokora be siro tru bi ka ko hwe go from ajedro no oba bi wo ha ne bosume de so aduane edi aduane wontimi ne bi na no mato e ade etasi onu go from ajedro na bebo ati wanim ama bibia e fine oba bi wo ha aka na wotwe enenum ama ne bosume na so no obebo den sa no sa akopim se ebeba efise bogya na eba ne mu ayedu onu go from ajedro no ebuwa siesie ama bibia e fine Doctor for ba ko amenoria na eminoria emfie du na obanya ne menses emfie num no nya onu grow from ajedro na ebuwa siesie hormones no ema ebebedro onu grow from ajedro na bibia ye fine oligomenorrhagia ne de ema ebakra ko enye onu grow from ajedro no metrorrhagia ono de wo so ye tot bosume no na otwe no we mienu 2 days no wajai obra homewi anu asaba no be 3 days enye papa esa edo how bra onu go from ajedro no bibia we fine menorrhagia ya rebone onu ne menses na eba so yintwa eba bosume no obeguso aye ne menses throughout bu abosume yenu esa ma o ya anemic bi okra gisi e rush ne hospital ansana ne ho ato no onu go from ajedro no ebuwa siesie dipedua no endometriosis ya rebone ana se wonnim na aba ba ha adwen ye eno na ye nananu freda ni dane no wa wo de ho ate to ye o menses na sign na chikotusu num tutu ko suya to mpe na asai woni be banda sperm no kotoma na asai na che so awo ya abo sa yare nso yare yeye onu go fama ye do na ebuo siesie ni padua no wan hwe ne ko nanim dia gise ko operation asem me know that level no wote se wote yaw wo ya asia ana onya menses na wote yaw a enye normal go fama ye do no se de be ya bibia be fine ye nua ma no se da bia e ba etumofo semre bia obayi su contraceptives dia ba ho ban a ya ko hospital ne won tufu se de onya asema akola ya how many tufu no wo kwa na doctor akire se we ne no moja befa ahwe ye na wa do pe ekonom a enu ni bi wo ho a ma o ya allergic to sperm sperm bia betum bia be sei it will nipadua no immune system be hu se sperm ne de yo chiwade to wajan no mkra no awo no entibemba se o maybe ni be ma beda bia no se sperm no onu go from ajedro no isisi nipadua no ma bibia e fine emere nti yenye number ne akire bia obenya dro no bia to fi se lawyer Akoma no edp 0244 59 65 32 0244 59 65 32 asante region had ye so da model be bia be fa bia go fa ho doctor ye na adwuma kra na be se de fa ne danachi go fa pharmacy go from to nemo so wa chiri in Kaiman ko kan shi drug land case work here ba tinate na na boache angel repass ubenya bi asama fo be ko ekus pharmacy house of drug and awidama sana wa sama amasama be ko na heba insawom na na boache wo ko fo dua ko Gabson pharmacy ubenya grow from agedro no en kokko fo ko hillside na Aunty Akoma wo sunyan Akoma say ana green light ubenya bi takwa ni pisia fo mbeko owu asa bidro fie sa bogosu idika ba obenya group for bi ato di amsa obenya group for magedron bi ato wo ko so akwa asa anapena obenya bi na wo man kase ma obenya bi ato social station wini ba obenya bi odalo libo sorry obenya group for magedron bi ato wo ako ni ana 1000 pharmacy obenya group for magedron bi ato tamalefo beto bi o pk gombila enam lawyer assembly ya ntwan nsem mre wo a no wa frɛ number yi because assembly no ka so wo ja frɛ a dia assembly ba wo tie lawyer wi a no wa frɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yes no go from agedro no
if you say grow fine makes you grow fine. Yeah, that's the part. No be an kabrofo fia. And no be an kabrofo. That's a grow fine. Yeah, no one can say it makes you grow fine. Say me make capture to the lawyer but yeah, that's what Papa Dr. Nyame Aduma na what you said ne ye be sign Asia na answer na meba lawyer ho. Na sa question we yi ano amame no. My power specialist herbal hospital na also koje ayaresa hepatitis B hospital of the year 2022 omo ena enyaye nti wo hepatitis A B C D N E a komo ho na koje ayaresa wahrawa no ayekese wenya sciatica ibietete ne ema na akoho ena unompemu nso ebubu a ko power specialist herbal hospital na ekoje ayaresa kuma say omo ofe ya say Lake Busumcho kwan no so ho na omo eben Jasbro filling station yet say the CDF hwa eye Aya junction en kran so omo okwabenya poku ase ACP main road hwa na ubehu omo takra day omo wo Anaji estate omo ben Anaji MA primary school no omo enra food and drugs authority agiatuma omo eton eye edu aya herbal malamix eno eye mo amenya malaria no kopebi enom Herbatin herbal mixture and powder a boost immune system no Jirigaji herbal mixture today e was asase so neko heaven to said the doctor menses sebe kai no eno so ye be mana umpa mu nsem nkoyi akopebi na enom ena cough care herbal mixture ebua mu amunya ewa anamobɔ wa no ena edua herbal tonic wenu mu ato a eno so ko nekopebi na enom omu enrei ubenya bi wo herbal shops ena chemical shops nyina ubenya bi ewo ho ope omo ani omadi nkomodi a na wafre omo ewo 0244544422 and 0200383831 omo WhatsApp number no enso enie 0555797878 Peggy Yonko Aunty B ewie mu ayehye boys peso omo tu kwan come so wom ebra e wom ide a run for your life and no more can say each one for himself God for us all enti sa wo mpese obewu wa ha na wufunu ayemobo ekom eku na wufunu asa ayemobo ne ya ko obi manso ko siki asylum na obeyede na wako enu nti na Pozo Travel and Tour Company es omabama obi biara se wanya visa na Aunty B upese utu kwan na unhunu kwan alfa so a obetwa wo ticket Pozo Travel and Tour say omo aba amawo de hia ni se obehwehwe omo na wo de wasem aba betu omo anim ticket ben e na wo pe se eye international se eye domestic airline omo se ombe ya amawo na wo kodu a bebia wo beda soso no menwene ho kra enu nti e na Pozo Travel and Tour say form number no na ene omo entwetwe nkomo na omo mpe hotel a wo beda ema omo number no enie eye 0205 21 54 95 and I say 0504 25 63 60 Aunty B mamisi number no should be 0205 21 54 95 and I say 0504 25 63 60 ubehu omo ewo first floor Amenase house opposite Matthias Junction eyeso magazine asem na making and I say kejetia barber shop center Morocco Adeshimai eho na ubehu Pozo Travel and Tour Aunty B mame mfa nko Charistic Ventures nipa de nipadua no eno an ye de bibia eno an ye de kwa yie eno asusu na boys ni so mu ana ama omu bibi asori agina so na sa ohunam twetwen ukunu ba oncha a me de jame na me honam ya oyesa obetie si abonten atum ba bia ageme 4 girls no omu wo honom enti se ukunu ba wonchen na obeye wo ho ena menua obi de ko o say se unya o menses na sa wayase ya wo ya onase atwetwen oba bia eya wo ya no o say hwehwe na so eye Zahara enunti eno wo ho ni titiru menua ba me say se wo twempena se wa ware okwa ja legacy bi to honom se bia de bia o de bekai wo se oba wo nchen baako na se wa ma bie mu Aunty B na asem wo enye mema ni nyina so enetim se kire omo se eka asem cropot ya ewo ho ebia na ofere onim se oka ebia na oni no enya kasakasa nti na waka na no atum onfro obi menua ba hwe Zahara G capsules ebedi wasem amawo emema no bema se yedu jina ekon anu anese usi mema nyina anamu na de epeja ni mu ana ese kontomra yede akeja
Debbie emano yesi ye mpeni saa si efiri adwuma ba na ye bra e wo se mutimi boy ye ndi release tension pressure enu nti bema se wade no emu ayemra ene na wahwehwe Zahara man capsules emano ye ntobi ema ye kunum Aunty B Zahara man capsules omo say wo from 0246 34 83 34 and say 0248 56 93 35 Oko Heva shops a ewo krom ha ubenya bi anase pharmacy shops ewo krom ha nyina ubenya bi anase Okanshi drug lane ubenya bi wo honom anase oko Colinat so a ubenya bi ewo honom Aunty B. Okay, Yako Dank Herbal Complex Limited. Dank, me say, se wenya enemu yare nko adia fa Dank say o partners no omo ye forwa ene fa ba kobra. Adechia fa ba kobra. The next day now the ba aba. The tosu 9 now side the ba no so aba. So enfo mu nyina emma mum etisa je say opata entokwa ewo ho. Na so wenya enemu yare na o partners ne doso na wonko a wo ba ene wa mba kra ankeye. Enu nti ena o say o partners ye 4 omo ye 2 omo ye 3 a for obia bra na special service odi obia de ebema no no muntu onnemu enyarewa ase emfama syphilis gonorrhea fakọ honom omo Kumasi Pechi number 2 omo by City Life Hybrid School no for omo number 0266593330 and 0244017556 pegi fa ba ko eka ho na yenko lawyer ho Aunty B mama mfa bi nka ho Aunty B se wo ka me ho a ye group no ye ni fufu bone ye ni fufu yarefo Aunty B me kan na mpesem chese fufu a enam ni so de me wo ya meden ene medi anwamo na mapemba bia atena se enti se wo ka sa group no ho de a enu nti na MJC Foods omo se omaba ma no me si nipa nko a na ye burger ye ni fish burger wo honom enti wo pese wo hu fish a wo gina wa na wo kire me si wei na mepe na ye kum no ama wo me si ye ni sei na ya ma ode a ene hwe MJC Foods say me kan cho se fish ben e na wo pe wo ba omo aso e ya ubenya bi e wo honom se the FN octopus aposna no ubenya bi wo ho bonife bi se oyster ubenya bi wo ho me sister staffo ni nyina ukọ ho a ubenya bi wo honom tilapia dew e na beti be kan no wo de ye enkwan a na ani eda ho se nwan ko MJC Foods na ko pe fish a wo pe se wo pe ne dodo atu ana se wo pe kakra bi omo se obamba magana man for MJC Foods e wo 0249479120 and I say 0246 30 2043 eno ye Accra for number no Kumasi ha ubehu MJC Foods e wo Santase runabout omo ben Melcom and I say NS Chemist e na okọ Accra so a ubehu omo wo Tesano Apenkwa a ewo Ebrenya Avenue Street ofre omo ewo numbers na me de to so na Aunty B onsabeka MJC Foods. Okay. Ye da se papa ye be sign aba pegi hobium na odi yaboafo enkrato e de amaye mayenko lawyer ho obi bisa asem na me bisa no pe answer ne papa me sign repeat na mama repeating enti me ye bema in this case and I me ye will that time na me ne me yire no ye nyae once last year na my ye will ni na me see o me wo edan bi wa ha ye fama me yire no enti ewom me yewie man ba ye biem ena akasa esi ena me me yire no ye jai oba na me ja no o entitlement e was ejapade na me really man no na. Well, this is a technical question kaka. Okay. Because we say some mumienu na mutena se na moye ejapade a eno kra wo ha wa ibisi a che no abra mu beja wa we but say ofa ho koye wela say uyi ni free ma enye because that be oba begina maka say me ne wo na ye ejapade we say na ija ye krampo na me chefa wo ma wa fa ama me na wo de akọ wo ma wo de akọ a chairman and I say wo de chair na also so or entitlement but the point in say well one kasa na wo choose the person wo de wajapade ma no enti se wo ne obi wo ho no na se we giant na se one se san obi ona then the property will have to go there be call oba na we giant no ebusuafo ntimi be kasa there bi oni mi kunu me ba ni jai ye enti no se japade we die ye fa mama me ne da ebusuafo betima kan ba se be ye adwuma and e be ye if you say unless on meet match say japade na o de man no o ye bibi e kire say wasa revoke
sa gift no okay also ye bibi e chese o me de edan yi che but ebra me tiase no me ye me tu anamo bi ma ne e ma ye hu say anya afa nche obi anasa maje ma ade afiri hu say mo we onimu dia that is fine but once I wanye no will no abra o tiase bi abetimi asesa no it is a once asesa ne dia court no be susu say okay so the man na once okay o kasa no me hu question bi me nim say e be fitin na spousal property yes pacha ye den spousal property ye japadia ye abra na aware no e wo hono okay japadia be ma ne oba na abra no motiase no omo ye okay na ye wo no a whole topic on this one. You better so that go. It's me treat here. And the content ma me bisa sa asem we say no. Se me be ma no. Spousal property. Dia me ne oba ne ya bre. Na ya ye japade. Na me ya will. Man consult oba na me ne bre ye say japade no. Na me de say japade no. Akoma me wa faase bi. Ana ma William obi kra enye me ba ana se enye oba na me ne braye na eno no eden na esi I may answer question in two times in two ways. Number one, be kofo be susu say e be one na yete na ye no an treat ni ye nti o twen a ne will no wa ma sabi wa ma ye ne mafia na wa ye ne mafia na wa ma ni bibia wo mu na se wu a na bibisa unfortunately we yes are we are brego because once our yes spouse once our own it abra wu no ye wo yere nko ade so we nja ne bibia wo we onimo a eno an say wo court o ka che court say pacho me ni mikunu na ti wu enya me hye court be ka say there be enya ne sa we will provide reasonable provision from our estates ne dia ma no even though usually no we on now ya to ho no court in Shedan fan san can be biabu say na osi tro no say na ebe ye no but in that instance there oyere anasa oba oye less than 18 years ana o ma me no papa no court bebem abeka say yentwa wejapade no mu kakra na ye fa mo na spousal property no the hu hia pa ye jointly acquired property which means say japade aye mienu abra ye ti ase no ye kan sika bom na say ye kan hodin bom na ye kan bibia bom e de ye say japade no unless the bibi fufuru bi ba che no ye share no equitably between wone me nti wonko an ntimi ntam enye we o mfa nkoma obi fufuru what the obetimi di ama ye wo fa ewom to say bi I die we say I see her say na me na me ya me well na me dan me na me yi ne see na my time ni nyina ade ama me wo fa ase say me wo fa ase there bi enye ne sa court no bebem am say what is the equitable distribution of this property. No sa no ba na yire no omunja ye omo ye yire but papa ni wuye no eno wo say edan we ya me name kunu si ye wa fa ma me wa fa ma ne ma o de akoma ne wo fa ase ye no sa ne de oba ni timi court yes e koka say no ye demand ye bi koche o de fa de o de koche na say you o de fa de so ye fa che okay me da say ena the ohun will no say me papa buy no beti abi na say mama ma ka ye will na ma coffee chire na me hu will me say eh na say na mslim papa ti pay ne kai say wan fa ma me o de ma me nua ketua mitimi sesa will no that is forgery beyond the fact say an immoral offense papa na kwa and it's also a criminal offense in fact there are near men sa a bit mama ye too well a DSC in chain and no ya baako say forgery say ebia will ye lawyer be fi na ye be ye na ye bi na so any lawyer nkona monko ye de aka na mo fa efa brefi wo nam kon so wo koyi na akwa twitwa na emamu akwa ye bibia that bia no e be say e be probator the will be set aside and I say o ne o papati na udi hu bia to papa so udi ewu na wo ye no wan fa we amame a ekwan am do be fa so say wo ye ni nyina na udi hu to papa so na papa e de san hu no nti o de ye bibi we no ma we japade bia obi betima betie maka say your friend no duress under duress and you put the person under duress now they are well no and our device property in the amount to be set aside
and I say if we so undue influence okay and omo sorry na omo tutu nsem gu nkofo asum no e bia papa yi oje wudi pa say bia kan say wo ye ne sofo mpo oje wudi na una ase wo de say woni munyama a ne ofere a wo nti no wo kika nsem bi kire na ama ni kotu anamu bia na nka wo nsusu say enka obetu e wo ne e fa na we ne ho ya no so no da achi bia we betu metu ne nan e de asiso say will no enye papa and but the ultimate one is say na adwen mu no enna ho okay no dear enti will no ye sha say o ma ye hu say it only takes effect after nipa chrono testator no menes menya brofo ni ono so ewu ansa na will no e be take effect enti otiase a obi antimi ma meche enti say makwaya will aba me den why na o say me ka che ni say my will say be ya me free mu a ombe hu say ampa me ye will na me will no kra ha na hye so owufu nkasa me dey hu say papa ne will na ma me ne will no hye ha ideally nka o lawyer nko a na bia obe hu say oh we will because o lawyer say onu ko odi wanim kan no free ma office ne wo honum obi will be take over so they will just continue because this is a personal example I'm neighbor ma I have a client be very wealthy and 1998 no two kwan chepa no yeah will chiche japade bebre ne o baba ku bi a oni oba fufu bi na wo no asa na obi hia na yiri we ne na wo ne ma na im se ba ma mi ni wi ena na psa aba no nko a oni na wo bi ena wo man ejapade bi se wo da chi bia oni wonu ma ono so fa hwe ne ho ena na yiri a oni na wo oni ne TCC anakwa ko hu we ono se we ma ne ba no abrusan ba ko bi we se chese adane ntokwa bebre adane ntokwa and so 77 kama me ama ofie be 5 na ye de ba ko mo obi a onti ase aha nti enka enya bone so say na me say kan will is a private document but not a secret document nti when o ye to on now catch and say oh I want to prepare a will and some person me will me person me di we ma good but who say no so just leave it with your lawyer then say o free ma o lawyer ne be to anamo no ama ye de akoyi will na be lawyer ma me ngina ho na abiem wo say aka ne papa mu pa ne de kaya will no me lawyer ne nanim enti me nka nkyere me ma me nka nkyere me yire me nka nkyere me kunu na se hono office hono wona minimu do ye chambers right wona minimu na ye me lawyer enti me free mu ebe den na mebusuafo na hu say ampa me free mu e na wo lawyer na wo ye will ne ma me no wo so free but document ne de ewo mu chambers hono enti ebusuafo no be den no ma follow up na ye hu say na papa no ne lawyer ni ni pass mesi enti no e bia o ye will be yonkwohwehwem e hono ye den ni akyerem ho fair enough. I need to say that's an important question about the administration of justice. Say because you say Ubia will not deposit or Accra High Court. Now say bia o Kumasi o yana busu ani bia na uti Kumasi a. It is very unlikely say ubi hu unless of course say the lawyer no take steps I inform me or say ba be reading tibra but once it is in the chambers no the chamber is supposed to take up their duty and inform you and take the steps to get the probate and all of that. But you show me ebi kwa na we onaira e office ono ebi a ambo obi amane ebi a say na ehu akire akire kwan kwa dia then I was say koye letters of administration yeah ka say unipa ko no wu ye no we nja we ebi so na wujai na enti na kan papa man ka obebo nipa bi amane say wo mo wa dance fo no ana bibisa but you know nipa so ho ahomete kakra nti na ya na nti nka ne papa mu na nye manso na be kwa akofa abade a ke bia immediate family ba ko bi die o so ma ne ya we so bia lawyer ba ye me lawyer de bi mini ho a monko hu lawyer ba oni mu bedi nkomo na wa kan sa se we kasa ko a pepe we ma kire we free legal advice and yes ya de e de apa we o yes ya de bebre na ni be bie phone lines ne ntem questions me bisabi na so ni say bia na wo so a wutie ye na wo hwe ye
wo so wa asem bi opese obisa me mbisa ye yegusu aye bisa na de tro number eto ho menya signal ne se yen sha se fa calls ne pe me fa call no 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 eno any ye lines no menya signal ne se ye sha se fa calls ne pe ye be fa na lawyer ye kan sebio me ko school da me see classroom dem bia da nanso adom e bia so me nsem ye kakramaton se omienu me ogro fine mienu bi enye se me ke metimi aye well ana chesa crutch for lawyer for ne doctor for ne nurses ne nsem trofo ya na o metimi aye well no me pa cho there bi ntimi maami a wotie mi otidwom se say ye o betimi aye well yes in fact omokra no mu hia well no kese vi say omo no toto ejapadie bebre won kofo nsem na ade bi wo bi honom ni say nsi omo hia so mo ye well well enye for the educated class an illiterate can prepare well obi awan ko ensi school dem muda obetimi aye well ye bi obeye no obekọ lawyer ho obeye ama na pepepe na se na eve se na ebe hwe se onipa ko na oni making kan no enso waye na well no obehu se ade kra se na obese o che na japade no sa pepepe na aye no ye be ready a kire no se na ti se obi a ohun ade no se na ebe ye no sa na ebe ya kire no anti adwoa osi se yan fama we osi we yan fama we osi we yan fama we ti wo wi a wo lawyer na obeye no wo di bibi e fe no jurat o de beto will na say and o betro jurat ni mu say ma mi we say oni ma de o say no me na me tro ade we ma na ma kire no o twi ka sem wati ase ehun say ni say pepepe no pese o ye nti o de ne say sisu say sa pepepe na tie nti will de once already 18 years our adwemu da hon kwa ade na we japade ye wa nkasa o de ade betima ye will e de a chiche say na pese o si ze che asem we yedin me ba disability ho neni no enhu ade na so no onti asem na no wontimi nkasa na so property oba dey aye well that is a very that's an interesting scenario because I haven't encountered it before. But the point is even such he is not only pakono bibi ensi ni kwan say onye will there is a way bibi ensi ni kwan say den ya oti ase kwan de o kwan a oni ni pakasa it is a kwan no sa kwan ne so na wo say e fa so kire no say o will na o pesa wo ye no say ni na ya atwa wo na wo ti ase sa yes and maybe sa question to what na say be o ye person with disability of any form or any kind and ka say untimi nye will on sample ni okra there is a way be ka say eni e be de no wetima na bibi no say na ya musi tu aba no fa so ye you dia kwai no sa na aloya for no e be ye e de amount na e den na mintimi nwele ma obi e ye miami property e den na mintimi fa enwele ma obi well say the general requirement ni say what say self acquired property and as a property which you yourself have inherited ebusuan japade ye mfa ncheche ebusuan japade we de enyo defo ade we ebusuan japade ye mfa ncheche o yo hene sebi o yo hene na wudi akonya bia akonya ne ho niema no mfa nche wonye we on ka say o debi we say ye japade a wankasa obo ho mode tete omorem e de toy and I say bia wo papa bia wu ya no de odi wujade a wu nya aye no they say be ye wo dia nti wo so betimi e de ache but generally self acquired property wankasa wo japade a obo ho mode nya aye no ya ka bia de wo de ko cha de nsem bebre e beba wo betimi aka say can you keep somebody out of your will? Oh yes. Oh yes. So your background. Oh yes. Sir. Yes. So na misi kano. Oba no or less than 18 years or less than 18 years na say ye wewu na we abeto dwane ehun say we no ama na bibia wu ma eno de obetu hu anamo. So you're less than 18 less than 18 years or you're more than 18 years there unfortunately or you're adult
Nti nkobone bra nti say ne papa na ne maame no akra no be 2-5 years na papa na maame ni film fortunately or ye will na ni din ni will ni mo be che no mo find way epebi ma no because you under 18 years but you above 18 years dia ye ni film. And it's a very strict rule. Okay. I'm said that should be I was say ye pe ho asem kan. Ye lawyer kwa me be dey ye be chua ye ju condemn but ye be chu papa because court case be called I think all the way to the Supreme Court. Yes. Now akra no kan no yare say kan ye nkasa no disability kakra yes. Unfortunately he was 19 years. Oh. And he had been 19 years only a few months before the case came to court. Okay. Court may say anything in your shame. Oh. It's a very in fact the judge now throw lead decision, you know. He lament no. in Bunso be only wills be our case. It's very sad. Sad story. Very sad. Into that me also pen ye be pen home come this one my topics too. Ye be try to ho. Emre pemu no ye sign the lawyer be sign ababio na ya ba be di ho komo. Ma me be say last question we hu. Na pegi fa the last 2 commercials na FM na fe ye fa calls no. Lawyer na emema nko na ye will. Debbie. And then I say man no na nti wonya willy na ye pia ye meme wonya willy. In fact, em say generally in Ghana cry ye will ye mu na wo form. You share the population of people that we have. And the number of wills are people let me say the proportion no they say nipa be through when you say oh yeah will na roof and see there is a general fear about people say mu ye will no but the entire akwa say me wan kwa na be brain na will say for a very long time a man na pie koye adwuma koye say koton japade ne ade nti now ena eya ma kwa mo kan so papa na ye bibi kakra da chi ai na onya bibi kakra da chi hu ni hwa ya samo eso na ma isu ska wo mo nsem madam for business na dey papa ni eni wa na ma me no si aya hu ja ye nti we odie obia betima ye in fact mo ye couple you can prepare a joint will. Oh, yes, I see. You are allowed to prepare a joint will. Mumienu will be disposing of more assets. No, yeah, dear, you ne acquire. Yes. Jointly acquired property as a couple. Yes. Now, dear, men kwa my media to every day, remember joint. Oh, well, in age now, so be a would you say that should be a free mile being of our cry. I don't need you. I'm almost say I dare be buried my baby. Yeah, that's a mimi would tempt a bear man. So, but I'm not for baby. Naija Padiana, and I know the case be my war. Yes, a takwa kwemo. Case BC, sir. My Mr. Kenny be papa. No, or one year will. To the property, no, unfortunately for her, would ya bear man. Until no, we are not bear man no call worry. So no call worry, no buy the property near the ending, no, I be the other side, or buy the home. The man no air break. So when you pass a man break, because PNDC law 111 and a beba into effect. Okay. Then no, we will look at the spouse, the children, parents, and customary family. Okay. And see one more no, obiya be okay. So bibi sa be man say CCB na. I man no ye. Last question. Na yen ko fire commercials na yen pick calls no. Court ho na me de me we on be kwa court no. High court, right? High court, yes. Me tueska. Oh, kakra bi. Lawyer for them kakra bi aya na ehu. Who say enkofo bebre susu say your court processes no ye expensive. But it is not expensive. Okay. In the way that people enkofo susu say yeah expensive no. And I'm saying I'm see kano. So a bro so bebre oko legal aid commissioner they will help you. Okay. They will help you. Depositing of documents in there and name that say you probate will ni we are probate near there probate na ko to me say you be charge apade no on what will ni mu no we are e wo say wutua estate duty na estate duty no you share e japade a wo no na e dey calculate I think about 5% or so. Okay. And no na eye bibi kakra but no so you dey buaku e mine no nye hwe abo we nye japade na so apeka krama state no yo enye ye be kwa akotwa ye ho ne akofa ye commercial break no ye ba na fe ye bie phone lines no
ene ye fa calls bebre e bia na me mentimi ambisa de nyina ama enti Peggy wo mienu bia mpacho ye mfa nko na ye nto aso Aunty bi me wo bi wo honom ye nko piwak natural okay omo aso eye omo ne de 3p garlic mixture aba edwama so 3p garlic mixture Aunty bi eye natural ye no aye eye ne aye garlic aye die no eno na omo de aye 3p garlic mixture dani de nyina wo nko na wo to arehonyom e de ma wo ho me yare me de beko wo mu ana enu nti na 3p garlic mixture omo se omaba ama wo Aunty bi nipadua no immune system no eno na ye nipadua ni nyina commander se immune system ni break ya makwan ma yare dodo ni nyina eba ebibu ehwe honom enu nti na piwak for se hwehwe 3p garlic mixture nenunum bi se eye wo blood pressure no omo ebeboa wo menstrual pain no 3p ebeboa wo sugar level na ewo so no Aunty bi 3p garlic mixture ese omo aba magana mai omo aba ma asante mai obesity eno no eye bra wuntumi nante wafu aya dokoso ujagu be ma no so awosi na de be ni adan yare yale de bi p garlic mixture echi kwan ne nonum bi stroke ama wa yese basa yare bi ha adwene pa esesa nipadua no kra so obi nya stroke na se wunnim na wo hu na orebe ho asthma 3p garlic mixture pebi enom na wona want to menwonso omo ntimi nwonso oba wakọ Salome o sori achororo na se be ma no oni ono akasa washroom a na ehemfa na wodwonso dodo yi o de kọ uyefunu na aye kapu no 3p garlic mixture se menka nche se pebi nom ebedi wasem amaw frepi work for e was 0248 928824 ana se 0201 000021 piwak for say omo 3p no emu ebi wo oman mu ba bia ukokolina heba ubenya bi apidank Angelos anase Dani heba Missy heba ukohonomo Aunty bi ubenya 3p no bi anom grow fine Aunty bi miewani diwo ho ya na ewiase so titi aduane bone ma wo yefunu a eto enwom ema wosa enu nti na grow fine say se wanum ato wontumi ndidi onase ne wonsa no etwetwew eno na omoka ne se numbness yada ama ye ho ato wonko ade na wasori o pa adwuma ye adwuma bia eni wudem unye babysitter nenso esanse wontumi nani nti no na o pa akoda awo nche na wakrokro no obesora no pa na wo hunam nyina ya wo ya adan ukotu galam say grow fine say pebinom na sa yaro a mebubo so nyina no ebeboa atu ase ama menstrual cycle eye ade bia ha adwempa oba ubu nsa wayaseka wodwe wotena entena de bia ne de wadane enwomto ewo fia wotim grow fine say menka nche say pebi na enom na entu sa enyema ni nyina ase ema Aunty bi ukọ grow fine ni bia ukọ baby ti say oboase smart heba ubenya bi Missy heba ubenya bi Kolinak heba ubenya bi omo wo Ashtown anase uko apidanka ubenya bi grow fine number no 0244 59 95 32 grow fine or see it makes you grow fine. Okay. Eti yeba yenko yebesi aba hobi oni yenko Congo na yeni omuso ending komo embrace say ya. Number no is 0249 01 0249 and 0204 61 your numbers are offer was so obenya yen eno no oba bia nya Congo ointment sinifie na ye mana ye omuko school no so no ye ma wo mu bi enko sanse Congo ointment no akutia infections and me bypass senior high school for nkola so I say mema fa from bebrebe nyina titiri ni me schools no girls schools no so ya tise bi huri wo mpese me bodi na school bi pa ma tise se nkwa ni huri wo kota mema mema no wo mu dane nya ogro na enkomodidi a ye name girls ni bi edi no actually say was a school on infections at doso so munya infections say ya no manam ye omo hene omo betimi editi o manam a no wo benya adwene bi say ehon ma na when the dead na infections no as o feel so ne be ma da when the dead that's how ye ne hene na je say o dimika kopra ade ne de atwim
na o mo se o mo ye ne sa etimi ye o mo dem mo so friction na titima wo mo keep quiet na etitima wo I see eti yes mo ba ta bia obe ko school baby man to kongo intimate to no friction body bia o baby me that's a ko visiting so a no to be dia kwa kopem se visiting bia to bi ko ma no kopem se obebe fi na etimi akọ infections na wo school wo no a wo kwati bi no because edro no ebetena na mu a yare ni ntimi ma emo an kura enta because of say edro no wo use ma enna na mu no ma fa edro na betena ho ntino bo se emo anu wo mu wawu emo ani nya kwan enko infections we ye de be free senior high school na ye de akwa ba ye nwuma ba be ware ebu okra pa na eno aso ekutiare na edi nya ewo abrabom infections enya de papa se obabi a wanya gonorrhea o syphilis o white ni ade kamo asem a kire wa obo so de sitie minim lady bi one lady bi na one man bi efe eko out na man dem se no one girl no to suppose ababa o ye kan fe e kan dey kaka pepe won so eti e kan no na one me da e kan no na one me da wo ye be ma na wo keka akasa so a hu se won so de bi sawo no eti me so ba bia dra wo a asa wonam wo so fi wo ba asa wo ye de de fa sawura ho ana wo hia be ma no me sawara ho keka nko na so fi mu ba infections a ene wa betena no I was so treaty a manico. Men can say, baby, I am yan, or baby, I am cacao, or banner beer, and one and then we yan a copy so many infections answer. Infections also, your friend Yagro, or ya will not be a funny on war. Kitty ma and free because nipple brain say because of infections here, yeking, and nipple brain are brought down because of infections here, yeking. It's naturally for the head, the air catcher one say prevention is better than cure. And yes, some of the poor who buying dance or better now say, Yari any matter who know how to pay drum pro. Aquaco Yusu. Wouldn't they say, now Banasa, Yari never to a Congo ointment. Would Jaribia, Tibisha, Fakoha, would Jarian Mra, Tibikoha. Who are Mamma, you are with fear all ma, Tibishis or my name, because you don't know. Ebia, a crab or free junior high school. Oh, I'm crab a brave, pick infections if you. Sir, one name you here now, Remy, would see me. One name was cow, a so for all by a person frey, na ye hunu said you would be in the city. Number near 0249 01 71 01 0249 01 71 01. Let it be a name when you go, Sam. Now, let's say, no, and near so to say, unanswered. Na ofane say ebia ade a oyi oyusu shaving na yi no ene bia ma ne sa problem na ye syphilis o na ye syphilis ye ne nkomodie se ya ti na hia say ye pesa wo frɛ ye no ye ne nkomodie se ya na ye ma ne ko rane test bi okoya na edem ye syphilis nsa ti ho no ma na aba ho no ma na ekɔ ho no ma na aba ho no ma na ekɔ uyo ba na wutie me empo na mu nyanya wo hene wo experiences a but who say be on and off egugugu wakoso ekuma ne so obi kra de timi ba na nsa ha obi de timi ba na no syphilis nsa no ba bia timi gu say bia won ma asem ye wo hene ye de na do say twitwi so a report my was 0249 01 71 na ye mo was see a 0249 01 71 01 who jare wi ohu ye wo hene ujari mi oho kekao what they as afin what they support with them na we twi what say ya we ni taso say ya asa ya wo de asa ya wo ya mesro bomodi asa wo bedware for social edware so this social dware a we are fa Congo ointment extra obi a ho ye wo hini bia dware social ana ho kekao wo no ujare nsu a e de dead da ana mo hye kakra we pepa ho kama ma ho na ti Congo ointment na fasra be penetrate afa skin ye ready no entokro wom na ewrebro mu a na akoko mu ni nyina e di amount Congo ointment de baby abekobia e wo mema na ya top so ko na esi bi ni ho na ye yi ointment fofra mu amanye o so pe Congo no a e na o pe ye number na 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 atibi medase studio your numbers no eni 0243 114497
0243114497 and 032249835. Se ope enkomo bi ni nchemu bi ewo na will ya ye di hu nkomo ya lawyer ba owa ha wa ye ready se obeyi onsem ni nyina ano ye twen mo calls no. Hello, good afternoon. Hello, Aunty. 1937. Ah. Owo ya de Ghana Bay. AKA Ghana Bay. Yanko. Ya pesa me kandika doctor ni se. Lawyer. Pesa mbisa lawyer ni se. Aha. Ta okay, information 1935 na ade se ni. Aha. Ah. Na 1967. Aha. Ana papa yi. Aha. Mama oni ya se se aye jakari aye edat. If you got told you, maybe kind of a new. I'm not there to see you. You're ready to not be an American. No, young answer. Another 2 days cut from one. Young Palana, when you're a funny young man. Come on, my family, your whole class, Diana. 1937, how can I know what you're saying? That's another 10 years. 10 years. 20 years. 20 years. 20 years. You met me, you know, I'm a lawyer. It's how kind of adult. It's all count. Right. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me ba chon we. My Lord, no, do not work in South Africa. Ba dina ye das papa, enti we. 1937 that in Fiani. And Juma Modiabo, na come and tell me young face. Yeah, that's it. A condo boom, and maybe young Quacher and Calais, Serenity. A young sign ready. As I said, you see, I want a pumpy side, you know. My money said, every time. Can you say, no, 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 papa, I say, one time to ready. You are only a 10. Say, we are one of the media, you will be, if you so. And my Mississippi. Wọ́n bí àná wọ́n mọ́ ilé pàkó yóò di lọ́yọ̀ ẹ̀fẹ́ bí iná ní ńlá ìdíṣẹ́fẹ́ ní sè ẹ̀nà ń fẹ́ yẹ̀yẹ́ mẹ́ẹ̀mà ń bẹ́ ń fi nígbà tó ní wọ́n mú káàkiri tún lọ́dà ẹ̀wọ́n ní yẹ̀yẹ́ díà. àkókò sáyẹ̀ mi ṣe é ṣe ní èyí ọba ọdún tí kìí náà kò yẹ ẹ̀sán èmi àná náà yìí ni. bí wọ́n mú bèbí so kura nígbà nìkan bọ́ọ̀ bèbí so ẹ̀ máa ní àná ń bá wọn. Na wọn ẹjọtún wọn so kàkà na ẹni mbere fi ẹbẹgi na kwan a wọn de yẹ fa so no lẹyẹ ẹni yẹ sẹl ẹsẹ akwan na ẹsẹ wọn de yẹ fa so ana na second sẹ biribi ni wọn bá mi sẹ kúrò ní ìwúrẹ́tì na ntí ẹsẹ bi nkọ so na bá mi sẹ baako tó àná mọ kọkọ tí kò twa so a siketua bi wọ mu àná ibi ntí ma ní ibi sasa. Siketua. Say bi a ọba ni ni kunu na bibi ikoso ye na ba koso ya ware. Divorce na be man person divorce. Siketua. Okay, patrol lawyer that's control you. Hello, good afternoon. Wait me engineer so. 0243114497. Hello, good afternoon. Afternoon, Aunty. Me patrol wo ye. Oba dia do Aunty. Aunty mi ba say friend unit ka person takwa. Takwa you. Person be say lawyer some kakra. Okay. Me can say we yo. Onya kuka. No, he na ho de na wire no way. At when say so no. Ibi a 3 months time no free mo a. Ibi no abele adwuma. Okay. Na dia no so no. We na why me can say wire well. But you no. Omo de ba kwa brand. The background your friends are witnesses me. And also effectively of son. Okay. I want to okay. That. Yeah, that's papa. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me pa chow dini baby ao kasefi. Kasefi bala fami kwaku. Bo ga kwaku pa chow yeti o. Mi pasa ibisa lawyer say. Lawyer. Lára tí a ṣẹlẹ̀ ọmọ àṣàṣì ọgbà ẹ̀kọ́ àwọn ọ̀nà àwọn tí ó ń gbé sí ìlú sí ìrò lẹ́sẹ̀ ń ka ìwé ìsìnkà àwọn ọmọdé má lẹ́yìn àṣàṣì ní ẹ̀bìà ọ̀nà àwọn ẹ̀kọ́ kan àwọn àṣẹ ní ẹ̀kọ́ kan àwọn àṣẹ ìgbọ́n kan àwọn àṣẹ ń lẹ́sẹ̀ àṣàṣì ní ọmọ ní ìbíyà ntí
you do one, you say what you say, you do. You do free ya, and you obey and you are taking ya. But I prefer you prefer to your man about Baba. I think you come out you say the man about it. And you say the you can want. Okay, you better try that's a power boga. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho me be be okase. Me pacho me be want me ka say Accra. Pacho ye. Pacho je me person bi sala me say. Hello. Pacho ye too. When the baby be we come out on the tea. That's why I say we oversca but want me I know just a dia I'm a free man. I'm a no so one year and no so any day. One not only spite 1 year Japadio bia. 1 year Japadio bia but oversca like we are service but one can family be or ban you mean the bia. She can and I was one boy man and no different. Yo, and also any day. Me pacho yo. Lawyer be yi questions we say ya no. Say be ya mo hwe wo TV so mo be nya mo answers no ansa na onia TV e free so nti lawyer. Pacho o answer we ma yen na. Me pacho yo. I think let's start with the last one now. Okay. Now o ka say sika no. Sika ejapade. Sika so ye property. Aha, iti so susu say o sika bi wo baby a. Send o si GD say o bi wa service ka wo baby no. So me kamini na nga me call lawyer honom. Akọ aka chen say onye letters of administration mami. Letters of administration no. So we start here court na wo GD say o sika o account bi ma. Court be ma register natural letter. Akosa bank honom. Okay. Say o produce papa no bank statement. Okay. Say if he has an account there. Okay. Now check how much is in there. Na intimi take his can na yen fama. Okay. Okay. But you can say ejapade and yes physical and yes immovable property say be a diana be a ho well and toma ye ho well toma and pabwa books especially. Oh. I mean obi o lawyer bia. Okay. Especially na my lawyer or willing the books in ya because they are expensive. And the next one no or say now question na into the enko the next one no ba ku bi se ne ofa bi to e wo land bi a MTN fa bi si po esi so and na say meeting na see na obeso che say ne wofa ne da so te ase and na MTN and of course well no oye na o ka che okra say o mi de japade we ya che na o da so te ase enya wo dia interest bi a age say we free ma and no kra so na msika you must go to court for a probate na probate no actually say the executor no fa we ma so the ma we a no ayi bibi a friend of vesting assent e dey appear also na fi the we so that time na wait ma ko ji hu sika edi see ya otiase dey o ta ma ni brebra okay and ba could be some witnesses. Yes, your witness can keep a copy of your will. Okay. So I'm saying the witness don't have any interest in the will. To make it okay. It's like a fail-safe maneuver. Say maybe I won't say can lawyer know he may die, be bit messy, but a witness will be a obviously that. But young kind who say, well no, the other courts no. The waka ko deposit wo court no enu na yedi be ye adwuma se okofa fufuro bi ba wo say na so obi sorry tie ma your friend no prove in solemn form court ne ba ma wa chiremu say project na wo ebesi be di nsem na ye papa mpuni and all of those things okay nso wo ba make we so say obi wu maybe only in the tifie owu ya otutu ni name na akohu say na we obi shema as soon as you see it fako court and tamper with it it mean be no cra okay ya fako high court say high court e wo baby a oti no ha say me papa ye wu na ye tutu ni name na hu say we obi shem ti e ba be deposit no kwa nya we onka bibia e friend testamentary document ade bia wo sha ultimate say oh ya cheche ni name a owo say owu a yen fa anya adwuma no e wo so bia go and deposit it in the court na obi so ka say o say will no ni kunu no
will no 3 months pepe in our film. So or you will no in accordance with the law of acquaintance no will no. Say na na adwin mu da honom na obia amfa pressure bia anto so say ye fa mame na say was assigning adansefo assigning a deposit everything okay of course it will take effect and yet invalid just because of that. Now I be say only uknuti one person and now you know person mujaya ukokota of course I know the no court fees I also file processor ube chiakaka but na nsi kan enko for why msi share court them say okwa osike nyina abesa but entisa the fee some of your fees no in fact legal aid kwa okwa na okofile form 5 cedis 5 cedis okay 5 cedis okay nti enye onwa akwa na sign bisa ba ko bi ebusua japade na yesi obi anye property so na ejamba ndia dia na ya santima mu die ende no kre nti se papa so o kan bi so say yi ne question na no o say ne papa ne nana na nya asase no e no ma ne ma be wan fa nche o that is the deciding factor yes ti papa no so ntimi fa ma ne ma there you have your friend of life interest abra o papa ti ase no mu na betima tena so a ye de obey bia but it will go back into the stock of family land when it's of course unfortunately sana beba so or the chair your friend no intervivals gifts which is the gift whilst you are living so the chair and the complete with my fa e dey dey obesimi dey but one fan chen nko ade commercial break ye ba ye be san ye bie phone lines no na masan afred mo questions about ye ba say ya Mido, now then I would say why you stay for Sano. Eh, no quanono, Jama wabre. Akos, send your men sending me name to Chemeno, a more yet treaty. Meant to me, sorry. Who name one? And no, me free jump by and I make a show say, Mato 3P garlic mixture, and Tinumbi and San Wakoda, me who yana sawada, Sawano, 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufu sane. Enya to me, near the ache ejapadian. So be woo, na why will, empo crass one your will. Na say, Moon koji to me cat our course, almost as I say, Moo Che Japadia, to say the BIA na your friend intermeddling. It's an offense. It's an offense, ain't he? And confusion who ye parent, who him say, obi will know well, or more a busia phone and answer move and well, Mompe lawyer. Now on short to the courts, no. So the court, na court name, can't say, Mombra, that's it. Near kind well, no. Ti kan we oni wi ade won bia no na de ye ni say o ye executor no akwa je probate e de abeche japade no lawyer we dey am my confused but say the questions ni do so but there wo kan say ye e na me be se be bisa biom say me wo me japade me wo ma me wo kunu ma nya will e na me frim me kunu ni me ma o mu ntimi fa me japade ne sa there be because only pakona wewu a okono e wo say ye kura na chie nti e wo say court e ko gi to me krata so ye will like friend probate one year will like friend letters of administration nti only pakona wo kwa court need to me ni be wo be ka che court ni say o mi nipa say we frame or we japade say e be say ye didi djuma court ni hwema say okay ene munji to me krata na mo fa nkodi say adwuma no ene ye mfum so pa o no crap esan say wo hwe abusua mu a obi ewu ye nya mba questions no kra na de watwe aba kra na e ma nsam ni pie na obi efiri mu me de me yanti bia we free mu ye example ye sie ni wie ye no na ebusua ne tena ase ya bobo de niam nyina suitcase mama na ne sister Charlotte not one say so ye panyi Charlotte te ho na ne nua kuma so ka ho bi ai anti e comfort ne nyam nyi you correct na we so yi ba ko na we yi ba ko yes you see die we so ofia intine ma ne mfa dan no ya bone completely illegal you Aunty me fa won san kan obi a wewu ajapade bra court e ma otumi abra court in ma utumi bitimi ko chime ma me so che ne sister ne japade oh say ne uwi a wona bebe fie but yes but ne papa mu dia o say uko na because say dinti ama asase ton kra ho sem bebra aba ne say obi won ma ye wu ye onya wujade bi one
to one amount anya probate anko ye vesting assent enti ma anya assignment no ofiti ya no koton ye nsem bebre na de beba lawyer ye beba ho ne brofo so I try so de beba from kakra yes I say on the anko law school pa okay enti no one me wa che ye can will la ye den wa che ye mu na why na was say oye will okay obi a wedi 18 years and above as soon as I 18 years no impukra say wade ojapade wo wiase nyina ye edro we kra ye will ubeti na ye will ma menka ne sa yes obi a wedi 18 years with Ghana wedi 18 years we adult yes. From 18 years you have the capacity to make the will of sound mind yes and number be cost one and no che say once you are wedi 18 years no the legal capacity to make the will but legally we can say do you have animus testandi which is say wa adwen mu no any say na we ye bia city no we obi a ubetima ye will a ehun be ye krogen enti no ibusa ye hu nsem miensa say nipa yi soundness of mind na adwen mu te say okay na adwen mu te say we obi a sebi wa adwen mu ya reka I try and my neighbor without my consent. And when the also say, was I the name due and was I the year? No signature. He should say, and your name my yes, and you proposal. A year no, a carbon and a faso. Now, with me, I revoke say, you know. Me pacho eh Diana one and I will see and I will see you cry. Monsieur, you cry. Me find say. No mutini. It never said say 5 years ago me buy. Okay. Emma, look me continue me 2 months be and na me ko. But without knowing say no why say you me e wo ho. It recently I me buy and say me cost me kwa register e dan no. And you also register. Okay. Yes we register we propose. Okay. We proposing. Ya na ya boni trim kontu ati ase me menti ase nti ono ba tire o why yo ya da se papa ke ko ba me nemfa so pacho yo ya da se pa hello good afternoon pacho me a digalo kan pacho be nya normal lawyer ni normal ya the production line be to dwawe hu
line na near the lawyer number ma you the number 2 just say asema to efia because me come to me kan you know ti ase but I say na me see me ku o but onye but that is so yeah na but wa try question you be yi ano to dey tie why okay be pacho calls bi amba ya lawyer pacho we questions we ya no fama yin the oshasi no PNDC law 111 PNDC law 111 it talks about spouse that's the word I use and see bema or we spouse the here say at the time assembly see and I say unpa koni film na mo aware am ti aware ase nti yes PNDC law even though PNDC law no yes say na see ye man no ana enye no but enye man kwa na elimti ma mo we bema na no yes na you are also so you are entitled to the portion of her estate na law ne de bema on na number 2 mami Anita okay ya ni abri baby metina say o say omo ye japade na ebi omo nya we na bibisa that's fine o say oware no e wo fie yes bibia ni wa Ghana ma say efie aware nya aware there are 3 forms of marriages in Ghana. We have the customary marriage, marriage under the ordinance, and the marriage under the Mohammedans ordinance. Okay. Inti customary marriage is fee aware. Yejitum. Okay. Yes. Ordinance marriage I'm saying no be bring any white wedding that you can. Any enkremu for so aware. Ni nyina no you betima register. Okay. Ni nyina ubeso divorce you can go to court. Okay. But customary marriage because enkofo hu say opa on register ni so mususu say ebia ehun wo techima na baby it's not like that. It is a valid marriage provided say it was done in compliance with the customs of the area now our asante for ye aware say ye ni say to our area no ye ne sa aware itini e de akokot obi wu ajapade no sa se ni si che no lawyer we ba si atwa kan we fi aware no ani hu sensem ne ba be kan say wa nya white wedding na wa aware and the last one no say ne dan bi awesi no is the subject of a proposed registration at the Lands Commission. Say na we hu meaning the relationship between on and area no. So, as at now. Okay. So if they are okay, then Oman no letter to the Lands Commission revoking that proposal. No. Okay. Now no continue. Na eno e den ampacho betimi ache bi mu kakra. Yes, say auto asase wo Kumasi ase ya. Na your allocation no any size plan mawa e say we call register or Lands Commission na wunya title to the land. The title is better because they say indefeasible, which means a bibia and fro title neso. But your allocation note ebi say ohini no nya papa which my allocation bear 5 the money in respect of the same property. The title is supreme. The title is exactly, that's a brilliant word. Supreme, yes. So but before obey no all the court one ma friend proposal the Lands Commission must actually investigate your claim to the land no until at the point now it's still a proposal. Okay. So we are then they will prepare a lease for you at the Lands Commission. Okay. Chairman. And so say so on the evening tell me yeah. But someone tell me you say be dey aware also court. Yes, Uncle Court. Now the court set aside that proposal. Criminal. Well, in the manner in which I was here describing in a day, like I say, there's a bit of fraud. What shown in there's a bit of fraud. There will be a bit of fraud. But you know, our Nsem they are na ABB. And then my papa they also fortunately would say Kumasi there. Utie so no you need tell me ya dia na lawyer aka no. Mon kon nullify our proposal. Mo temu nyan so dia and you now court. Why? For 2 last calls na yenwie ende dwumedie no. No continue. What say? No continue. Yes, Wafa. No. And council soon Wafa. But I appreciate it. That is to we are make a mention. I can tell you the shout. Amen. Amen. Nigeria, but didn't say you look
What are you going to call? I didn't tell you. My mother is going to my mother for you. Yo. What was it? The beginning of the show. And you were baby. Oh, couldn't you? Whatever you. As a result of the incident, what question is Sianu Sisubium? Oh, baby, no, could I? Aha. And nobody here, nobody. Oh, baby, for some granted, then I know Saturday, and the incident, Aunty, I don't know answer the other for them, and I was so much in Obani, yes, Anna. Okay. Question now we to us we took a see a question goes to the extra papa. Last caller. Good afternoon. Good afternoon. Me patrol you yet you. Me patrol the question is we are going to be a message about now. Because our baby are in terms of the because we are not about one. But we try to do some here. If I am one in the day, about the make up for the time of 10,000 cities. You are not and no 30 7 or bar, no one in the night, Bosman Nsem patron. Already 100,000 cities, more lawyer. Yes, I saw 70 more. You have a crown much na ye. Hey, and yes, I can charges of power. I mean, because it's such an interesting topic. What do you okay, yes. So I'm sick. I will say, Unpakoni will fee, and I'm so movie, that is forgery. That is forgery because the point of fraud, no, and they say the person now. Who say oh yeah there no now onim po say oh yes because we be a we die okay onim say oh and then say team na bibisa we wu a eno anu no okay wontimi nya bibia okay. This last question no is a very interesting. Before you go to that one, there is another one I think interesting. Okay. Or say obi betimi de ne pet na yamwa aye ne real ana. Well, I mean to the extent that such name no movable property no it's allowed. It's allowed. Yes. But Ghana how? I'm me wa bichim. Okay. Who say o sa de ko no sa aboa no e na wo betimi de ache but won't me fa jafade e ma aboa no. They won't mean can say oh we dey am or crash. Really property say me the media am crime media am okra no. Ghana ha dey won't mean for dey ma. E be lapse. E because it will be a lapsed disposition because I mean nipa o now they. Oh dey jafade e come out. Yes. So but e be a crime e be a when you ho na wu a obetimi the crime na che obi say on fan that's allowed. But won't me fa ma aboa no. Debi won't me fa dan ma aboa. But won't me will be bia to say bia orphanage e bia infirmary be wait me away there masa. Yes. So but, it depending on the crown. For example, if it's a company because the company no ye a legal person, you can will the company, you can will your shares in the company to another person. That's and do bit more transfer. Right. But company name would it will have to. And interesting question is yes, a breach of promise to marry. It's a big topic, that we should interrogate it. The point is that the lady has a course of action against Papayi, saying OC can. But maybe the volume of money now or seeking for no. I don't think any court will grant that. Sir. I don't think any court will grant that. That then no case. Yes, because the idea is that marriage starts with a contract. And the consideration of the contract is that catch me who am I also so what ujiatum say oh ye niema e bema wo ajiatum say wajin me proposal not to. So the understanding is that marriage starts from the contract to be married before we are even married. Because say what catch me say ope say worry. Na me so mede me ho ato saa asem ne so no. Na me ye me niema bi maybe I'm with 2 boyfriends, but I've selected you out of the 2, and I've lived with you, cooked for you 6 months. You know, I mean,
6 months is a lot of evenings. Can you imagine? A lot of evenings, mornings, and afternoons. So you see, yeah, but I don't think any court properly so sees with the jurisdiction will grant 100,000. Now, as somebody, it's not say a topic or say about discussing. Yes. Over terminal. Ebi me pesa me waro. And I'm supposed oh we me fair me suba yet me sume waro. Na fe your core relationship mu no. And na me who say and now beba no dey wo so say and whichever way. Yes. Oh say suba no emwa. Good. And I say you sign here. Yes, so the contract doesn't necessarily have to be in writing. Yes, it doesn't have to be. But my mama brand Akoma Aunty. Okay. He has a defense. He has about 5 or so defenses. Okay. So say the attitude no. Then the suba no say M1. That is a valid defense. Okay. To the action for breach of promise to my. Make I say case because of course case. Only it's now I think I'm worrying I'm worry. And see she can go to court, but say whether she will be successful no. Who was my back check course and they say ni pay umuadie or yes say onye all of those things. Or far we chia for before no. I mean all of those evidences to prove and I just saying it's now no case. Well, certainly the rule of the game is evidence. So you have to have it. Yo, lawyer, Mr. The crack or really who na yemfa wo say like yentwaso the final weight. Yes. Wills are very sorry. Who here? Papa. If you say unim the dachi besi and a PNDC law 119 a boy kakra no ebia entimi ncheche ne ma no se na wususu se ka pesa wudi eche no ebia wo adamfo bi a oboa wa mre bi pa na unhia moa PNDC law 119 masa oni pa kon no bibia ba ebi sanka wo na wo ye o we lan ka bepe bibi kakra da se na nyam se eboa o de boa enti we o de obia 18 years and above wasa se wo akwa property bia no go and see your lawyer. Okay. Lawyers will come out be brave. Go and see your lawyer, and then ne kache no. Ubesha say kakra one if asase kra o the year for 200. Time I nyina you can keep adding, you can keep retracting, you can keep changing. You say a will is ambulatory, which means say until so be wu every asase so no bit master sana. Till bia osusu say owe japade a opese obo ban na ohwese na ye ne man na fufu bia odoni bia no ebe ye well taken care of no go and prepare a will enye expensive enkofo esuro say umkona lawyer house koye will am say obeji say but the law is one of the most regulated fields in the world. Everywhere in the world the law is probably one of the highest regulated fields. Into lawyer into me chinchim sanjo bebre mani mbufa so nti bia obetima yenkwa dia konekoye bisusu a empre ho ofeda padie nyantobase ne koji authority from the court the fire sir yeda se papa ene yesua de efa will we gidi say wa wentimi anhwe ye ne enwumrei fra unia bi say after alpha hour we hu o me say repeat program ni nyina e wo Onia TV so sign ko ne ko tie bi na mo hwe yen so wo Facebook ene YouTube ena TikTok ena nkomo ni nyina e bia na wo mesi bibi wo ma ko ne ko hwe ne tie ne sua bibi ewom lawyer Kwame ba ene ne mo te say oni abesua de na topics ne de wa maye bi nti enche bi a lawyer mo be hu no wa papa ye be bo ne sa de bi no lawyer ye das papa pagi ene enwie wo de na me so me family de ne nto so be 6 months de ye wo case de ne EX4 ni nyina mo de ka if you say agozo ma mwadro ama mo mema yo na akofom ni nyina asori agina so no na eye den ya koitus agombia na mo betuo se mutu ni 6 months de na lawyer aka no mo de ka pa mo de ka enu nti na agozo herbal clinic se men kan che o se o mema yo na akofom no o kwadwo na ebu ni mu ana asini trase se kontomra akajan kope edroye media wo de sa ba mi fia meka wasi abontene o se dwunso mu yare oba na so ya obetenete typhoid fever na aya wo sese bi utiri mu hyehyew asede yama wo abodamfo edrode bia na wo kasakasa no typhoid fever ko agozo herbal clinic aso ye na omomwa enkeka wa oba enye
me se be man oba wo nchen bie mu a wo ma ono so a onka yare a ha wo na se onka adekropoti a wo hunu enkyerɛw hwehwɛ Agozo Herbal Clinic na omundi wasem emmawo Aunty B Agozo Herbal Clinic won asoye ewo Kumase de Chemsu Old Insurance Junction ubetumi so afre omo wo 0553 417752 ena Accra Kwashiman eho ena omo wo number no so ye 0241 750282. Okay, me da sepa me family die kakra entwem na sports for no embra Dedel Spices open natural spices ade aye waduane a eno ane Dedel Spices wo akram kra ana wo re aduane wo kwan ho hotels restaurant mo nyina mo pe spices a mo de be aduane a munya haw bia e wo mu a eno ane Dedel Spices ye natural spices ya e na omaye a omo eton omo wo noodles de wo ho all purpose stew jollof curry e na nutmeg powder edie ewo ho omaye gusashe nketwa adantam na akese no senya obotom sika esitie ebia ubenya bi ewo dwaso ba bia ato na emom o pedodo etudi a for number 0531105545 na yanko traffic studios na omonya o printing works nyina emfa emao ope large format printing banners billboards labels eba product bia eno ane traffic studios omoye UV direct printing t-shirts branding souvenirs 3D signage engraving and branding ewo caps pens cars any de akebia no traffic studios na omo enyema omo Kumase Aloga Junction omo ben iron belt wa from omo number 0247013561 and 0574010101 na upe obi so ama na siesi ohun aye makeup edi amount dia eno ane Sunday's Beauty Parlor o Kumase Asqua obey social hotel wa freno na Sandra siesi ohun ma oya wigs ene de keka ho nyina Sandra ebeye edi amount for Sandra e was 0242747637 na Sandra siesi ohun na efa ko dwumedi a udi bia no na yemfa me last birthday way enhwim emfa emame na me sorry dwumedi no so sports for ne wra hanom kwa ma me ba Brianna Kunedu Kese wenya 13 years they say dia wonya akrabium what do you teens nimu Brianna Kunedu Kese o Ratland USA we efri o papa eye nana Kwame Kese ena o maame Ohima Claudia Efian Cancer Nyakumia Miniaba Claudia's Boutique oba enie onya 13 years Brianna Kunedu Kese o Ratland USA o maame ene Ohima Claudia Efian Cancer Nyaku Claudia's Boutique eye ne dia Claudia's Boutique me da sepa woni ama no me nsa ka na nche bia bo semijnejnem it me ba Brianna nyame enhira na onye okese dwumadie isa wo pese wo so de wasem eba na edi ho enkomo edima ye production lines no enie wo hia lawyer wo de frɛ number yi ye mema wo bebia lawyer e wo 0530 507849 0530507849 production team members Nanabila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojosa Akode Beluchi Nana Yaw ena Emmanuel Kwame Vadi Ote Peggy nka Papa J no wa hanen nkomo nti no wenya kwan amba metna akonyem menso amidi dwumadie no ho chiame no ye frame Bichi Spiogabra obetimi aframe Aunty B nyame ya adom akina ye behia sports for no eba enyi wafidie no emfi ha